Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Antisita, Ay nawaw, si kamat gayam dayta Freddy kaanakan. Adamat gayam pwestom dito'y palengke kaanakan. walanti. Kay rurugik lang hindi napalabas sa bulan. Talaga alinyam ti agnegosyo niya kaanakan. Bilibak matkan ka. Agyaman ang itinibagaman ti ha. Agpalakpak dagiti lapaya ko nakangag. Ay, ante, anya ti katyaw. Karnit baboy, karnit manok, tilapia, wano bangos. Ha? Agpili kan ti, ta ilibre ka man. Naimbagla si daan nyo. Sigurado ka kadi, Freddy kaanakan? Ang mga numalugi ka no ikanak. Magpili kay kidin. Inton ko, ibabawi kon. Ah? Ay nawaw, kunakmat nga uray saan kan agumatang iti karnit baboy, tanakangin ngina nanang, apay agimatang kayo pay laang ngay. Ay na, saan ko aginatang day tapinang? Inted ni Freddy dagita. Freddy? Uwan, tika sinsin mo. Adamat gayam pwesto na ijay palingki anak. Anya? Apay akasta ti reaksyon mo pinang anak ko. Di mo lata ko man inala dagita nga inted na nanang. Ay nawaw, apay kumangay kat inted na nga rod. Kasanulaangan no dakas tinagtaudan dagita nga inted na kada kayo nanang. Ay, saan mat siguro pinang? Ay nananang, di yu amo ti katatao day ta Freddy. Anya kay amo tayo? Ama ka no naggapo iti takaw ti puunan na. Antisita, sa dino ti papanan nyo? Mapana ki barangay hall, Freddy kaanakan. Magmag na kayo? Ay katwan na, tawan mo't jeep alumabas. At a tricycle ngam nangina mo't tisingerda. Akuray ka. Lugan mo ka di dayta kaanakan. Ay, wadanti. Aglugan kayo na. Taitulod kayo di barangay hall, sakbay nga agpailiak. Ay nawaw! Agyaman ak unay, Freddy kaanakan. Ay na, talaga nga imasinsukan kaanakan. Wadanti. Awan ti imposible no nagagati may sa tao. Aglugan kayo. Ada akon pinang. Mutoy man ta tsinelas ko. Ay nawaw, itaman pa yan nasapa kayo ang nagawid nanang. Nalpas ka din tinlakad yu ija barangay hall. Ay, uwan nakilugan ak ngamin iti kasinsin mo. Adamat gaya man lugan ni Freddy. Nakitak day jay nanang? Madlaw mata second hand. Apa nga yakas na ti panagsasaom anak ko. Uray no second hand laang tiginatang ni Freddy alugan, at least adaw sa rin na. Ay nananang, mabilibak to iti kasinsin ko no brand new tiginatang na alugan. Ngam saan mat? Ay nawaw. Diyak man ngamin ammo kada kayo nanang. Adala ang negosyo kan lugan ni Freddy. Kasta una yan na bilibyo kan kwa na. Agpudno ka man kanyak pinang. Maapal ka kadi iti kasinsin mo. Tunggal ada ngamin ibaga kat kanayon mo akontraan. Saan anasaya tigas ta pinang? Di mo apalan ti kasinsin mo. Tanagrigrigatan na no anyaman ti addakan kwa na ita.
Ada ko maibagakan ka insan. Anya dayta. Amangan no kayat mo ti makipurdi ha. Sika ko mati agluto iti kanin dagiti mangipatakder iti balay ko. Jak ngamin masango kay tado pa iti order anaskan nga i-deliver ko. Di ka madanagan insan. Tangdanan ka. Ay nawaw, jak kaya tikas ta at trabaho anya. Sa maysa, ang mga no bariya lang matitid mo at ang dan ko. Saan kasinsin? Minimum lata matitid ko kan ka. Pasensya kan, ngam, jak kaya ti makitang dan kan ka, Freddy. Agsapol kalatan iti sa bali. Naimbag ta nagamit kayo nante. Itay kakadipay dito'y paraangan mi, Freddy ka anakan. O nante. Ay nawaw, simra ka kumaata, nagkapi-kapay ka anakan. Sanain. Umay kay lasalod-sudan, mawanti aramidin yung intun bigat. Apay ka di, Freddy. Mabalin ka di ada kayo pala ti agluto iti kanan, dagiti tinangdanak ang mga patakder iti balay ko ante. Jak ngamin masango, taado ti order. Ado ti deliver ko. Ay, day talagayam ka anakan. Apay kit di nasaan. Ano kasta, mayat kayo? Ay, uwan Saan mata nadagsan na trabaho dayta? Nasayat nga rin kasta ante. Umay kayo latta iti balay intun bigat. Ay, ariglado ka anakan. Oh, si kamat ti masabat ko dito'y dalan, Freddy. Sa dino ti papanam kan... Anya day ta binaklay mo anak kasako. Ay, lakok na gito eh, kasinsin. Inak i-deliver. Wan. Damag ko nga da kanu pwesto medya palengke. Uwan, gusto tinadamag mo insan. Apay? Mas dawak lang. Sa dino ngay tinangalam iti pinagpuunam. Amangan mat no naggapo iti takaw. Ni, si kamat kasinsin. Sa anak mo't ngagtatakaw. Uno, amangan mat no naggapo iti loan. Uno utang. Tapno ibagakan ka kasinsin. Nagregregatak ti kwarta, a pinagpuunak. Iso akam maliti pampanunutan. Tata Samuel! Tata Samuel! Yuhu! Oy, si ka magagayam. Friday Barok. Ay, dayta ka din, order ka. Uwan tata. Ay, nawaw. Agyaman ako na, tayong karigatang mo yung deliver dito yung balay Barok. Awan oras ko ngamin kahit na mapanidya palingkay. Awan ang yaman na tata. Ay, kumplito ka dayta Barok. Uwan tata. Dayta iti bayad. Awata mo, Friday. Agyaman ako na tata Samuel. Sa dino nga iti pangikabilak iti order yaw. Hindi sumlat na ditan, Barok. Tasya kung ti makamaw. Kabalan nyo nga awitin dagito'y tata. Ay, wala. Ay, saan mo ta nadagsan? Sige nga ron tata Samuel. Intom na minsan tumanayin. Nakita ngay may ni Freddy dito'y balayo, Tata Samuel. Isumat gayam ti pag-orderan yung iti karni kanat ang tata. Wan isaw. Ngamen, nanos ni kasinsin mo. Uray basit ti orderam kat i-deliver na. Kasta? Ay, aguray ka. Apay na sa lodson mo. Ay, kwa Tata Samuel. Kastoy nga men. Ada inted ni Freddy a karni idi na palabas alawas. Idi kita, kasla na dadahal matinted na. Agraman dagiti lakon at tilapyaken bangos. Sa bali ti angot na tata. Aya. Un tata, iso kitaan nyo Narigatan no isupay ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Ay, nawaw. Kasla ka barbaro matindilibor na karne ti baboy ken natanggitay. Oh, apay nga ita kayo lang nanang, rabiin. Pasensya kan pinang anak. Tinulungak pa nga ni Freddy.
Una yan, nanang. Kunak man no agluto lang ti aramidam ijay. Ay, sana bale. Dakkel matintid ni Freddy at ang dan ko. Agtoy sangaribo. Ay, nawaw. Panunutan nyo kumamat ti salon at yo ananang. Sana bale, tasan mat anadagsan tim paramid ni Freddy kanyak anak. Sa maysa, intulod nak dito'y balay. Iso asana ka na banduganag na. Jak ammo kada kayo nanang. Iti kasta at tono ti boses mo. Kasla kaguram ti kasinsin mo anak. Apay ka di. Tila ang pagsayaatan nyo ti panpanunutak nanang. Umapal ka di ti kasinsin mo anak. Ay nawaw! Anya kumatiga po nga apalak ni Freddy nanang. Umay kay manan lakwan, Tata Samuel. Ay, ikwa, Friday. Anya ako ha, Tata. Ay, pasensya ka, ngam gimatang ako niti sa balay. Ni, apay nga, Tata? Dangamin na kay baga kanyak, at nailaw ka nadadala karni tila ko makarnay. Ni, sino tinang ibaga iti kasta kada kayo, Tata? Ay, kwa, ay basta, ada na kay baga kanyak. Panasi ko matatatay bagayo. Ngamin, sana pudno day ta dimanon adamag kada kayo. Anya ti kayat mo sa buwan, Friday. Panang dadal-dala kanyak dagita. Jakman ammo kada kayo nanang. Ipapilit yumat nga minon ti kayat yo. Isupay mat ati itangdan ni Freddy kanyak. Isupay nga igatang ta iti kananta. Dumngag kayo kanyak nanang. Dito'y kayo laang balay. Sa dino nga ti pangalan ta iti igatang ta iti kananta. Awan mat natalgad at trabaho anak. Ay nawaw. Agsapulak no kasapulan nanang. Iti kasta nga ugalim. Madlaw nga umapal ka iti kasinsin mo anak. Kas nakunak kada kayo nanang. Awan ti makagapo nga apalak day jay a Freddy. Apay nga ro nakasta ka anak ko. Di mo mat kayat ti makitangdan kan kwa na. Uray siyak di nakpayan palubusan. Pinang, rumor ka dita. Pinang, amok nga da ka dita. Sangunak. Ni Freddy mat day jay anak ko. Oy, Anya nga tamanan ti umay ibaga day tatao. Dito'y kayo pa'y nanang. Kasaritak day tatao. Hoy, Freddy, di ka man agiskandalo dito'y paraangan mi? Sana nga agi skandalo. No di mo inaramid ti kastoy kanyak pinang Ay nawaw, tasyak pa'y ti pabasulam? Awan ti mo kadakas nga inaramid ko kan ka, Freddy. Ti ko nam kadyak na amuan adadadailan na kadagiti customer ko. Ay, awan ti amok iti dayta nga ibagbagam. Ay, di ka man nagpabaso lakas ta. Sipod pa idi. Amok nga umapapal ka kanyak pinang. Anya nga'y kumati apalakkan ka. Di kan aglibak pa'y. Tauray di mo aklunan. Madlaw day ta. Agsardang kan, Freddy. Sanak nga agsardeng. Aging gaad di mo aklunan ti basol mo. Kanti kayat ko. Kasaritam dagiti customer ko. Ket ibabawim no anyaman ti dakas ngayon dandanon mo kadakwada. Ita niya kumaga po nga ramidik ti kasta. Kas kinunak itayan. Awan ti basol ko. No di mo aramidan ti kayat ko. Agreklamo ang di barangay hall. Saan na sa yater aramidan? Gapok nun ka. Nadadal ti panagtalak dagiti customer ko kanyak. Saan anasaya at tinaaramidam iti kasinsin mo pinang anak ko. Ay nawaw, ay na, awan tinasaya at nga itdan ti dakas nga apal anak. Aklunam kit di ko matibidot mo. Ay, jak ammo kada kayo nanang. Agpanunot ka na imbag anak ko. Ireklamo na ka ti kasinsin mo ija barangay hall. Ang mga no pagmultaan da ka, awan no saan. Pay balod na ka. Diyak kaya ti mabalod nanang. No kasta nga rod, kasaritam ti kasinsin mo. Agkid daw ka iti pamakawan para iti panang dadael mo kan kwa na.
Anyat aramidem diti balay pinang. Kaya't ka makasarita, Freddy Kasinsin. Umay ka manen umapa? Saan Kasinsin? Imayak ta kayat ko tagkid daw iti pamakawan iti naaramida ka pa nang dadaal kan ka. Pasensya kan Maapalaklaan ngamin kan ka tada negosyom. Adalugan mo kan adanay patakder mo abalay. Nasayat mahit na amiris mo ti bidot mo, Kasinsin. Amom, awan tinasayat nga itden ti dakas nga apal. Husto ka iti day tanay bagam Kasinsin. Ay saan ka madanagan? Kasaritak dagiti customer mo tapno gumatang damanan kan ka. Rumbeng lang, Kasinsin. Aramidak ti amin tapno mapakawan na Kasinsin. Ano kasta? San kaya mapudnaw? Tindanon mo kanyak may papan ka ni Friday. Ay, uwan tata. Inaramid ko lang ti kasjay kaputa umapalak iti kasinsin ko. Ay, nawaw! Wow, wow, wow. Sana nasaya tinaramin mo pinang. Pagbabawyak tinaaramidak tata Samuel. Nasaya ta nakamiris kan. Imbis na dadailam ti kasinsin mo, tulungam Di mo apala no niya tadakan ko Ngami nagrigregatan naman. Ay no siya tisika. Pagbalinam kindi nga inspirasyon ati kasinsin mo. Agagat ka magtap no magunod mo. Dagiti arapap mo. Okay? Husto kayo iti day tata. Agyaman nakiti kasta na ibagayo. Ngamin, inino ta malawlawagan ti panunot ko. Awan kanya man na pinang balasan ko. Sa dino ti papanampinang, nakapalas ka mat. Agpaili kami ka ni Freddy, nanang. Anya gay ti aramida ni Ejay. Makipordiyak kan kwa na, nanang. Ay, nawaw. Itaman pa, ipinang anak ko. Anong sakti makipordiyak kan kwa na? Tapno masurok mamat no kasano ti agnegosyo, nanang. Ay na, maragsakan ak unay ta nakaamiris ka matlaangan pinang. Agyaman akmat ka dagiti pamagbagayo, nanang. Gapo kada kayo. Naamiris ko nga awan nasayat nga itdan ti dakas nga apal. San pinang? Hintan! Ay, Juan, umayon Freddy! Orayan nak! O sige nanang, addan ni Freddy iti ruwar. Agrobot kamin. Ay nawaw! Naibusan tila ako ta, Freddy Kasinsin. Wan nga rod. Panagkunakit mas ka na anayunan tapay tila ko ta, Kasinsin. Uwan tapno dakdakkel matitubo ta, Kasinsin. Agyaman ang ititulong mo Kasinsin. Awan ti rumba nga pagyamanam kanya, Kasinsin. Ngamin, tangtangdanan nakmat. Anya ti kahit mo meriendahin. Taigatangan ka, Kasinsin. Uray anya dita, Freddy. Sa anak mata napili. Agbantay ka ba dito pwesto? Gumatang ang klabit iti meriendahan ta. Oras siya ka mabisina kon. Saan tapay ngamin anangan? Awan parikot iti dayta, Kasinsin. Ay, nawaw! Kasta apinang, imbes nga apalam ti kasinsin mo, pagbalinum kit di ko mga inspirasyon tapno aggagat kamat. Kanayon mo alaglagipan, nga awan ti nasaya at nga itdan ti dakes nga apal. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay,
kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Limabas ka itay manong Jake. Ita, lumabas ka manan. Papanam ka di. Ne, apay tadamagan. Dalan mo't dito eh. Iso nagnakatapag naangkat nga rod. Ay nawaw. San mat adalan ti sungbat ti saludsud ko, manong? Papanam ko na. Saan mo nadamagan? Mapanak iti turungan ti sakak. No iti maturong ti sakam ti papanam, manong. Agkidam ka nga rod amag na. Na, apay nga kidamak. Kasano makita nga iti pagnaak. Ay nawaw. Di mo mat ngamin ammo na sa dino ti papanam. Iso nga agkidam ka. Tajay maturong ti sakam. Iso ti papanam. Ay, salbag. Naglaing ka dito yung ubingan ta pinilusupunak. Nagkidamak amag na. Di pa ikat matulid ako. Apay nga gararikap kayo magnalula. Ay nawaw. Hey, jak namin makita ti pagnaak. Ah? Ay na, jak matan masarakan ti antiparak. Nalam ka di manan nga indulain si ka, Jake. Ne. Apay asak lula. Jak induldulin. Ay na, ayan nga rudan kay tay antiparak. Ay na, wow. Papanan nyo ngamin ay ah. Inakman pa ka nan dagitay kunihok. Imbis nga ipakanyo kadagiti kuniho ti karot. Kaninyo langan. Natangkan ti karot. Saan ko ang mangal-ngal? Ay na, wow. Blender yun alula. Barang pumigsa ti panagkita yo. Pag kunamot na pumigsa ti panagkitak no mga nakiti karot. Kasta ka no, lula. No kanayon kayo ang mga niti karot. Papigsain na kano ti panagkita. Mamati ka. Nang nanganak mo't iday. Apay ngay anak kapsut mo't ti panagkitak. Patsindak. Kitain nyo adagiti rabbit. Kanayon nyo pa kanan iti karot. Iso kitain nyo. Saan nga agusar iti antipara dagiti rabbit? Ay nawaw. Nakakita ka din iti doktor ako niho. Ang mga ramid iti antipara iti padada ako niho, lukaw. Na may sanak din ni Lola. Doktor ka no ako niho. Sur ka la, sur, Jake. Umay na matulungan ni Jigardin ah. Aganos kay pay lang agmula ita. Agsibog. Kaya agapit. Sa nabalay, tainton igastos yun ti paglakwan niyaw. Tulungan kayo itong aggastaw. Anya? Ay! Uray awan timang tulong kanyak ang mga gastos no di naktulungan iti trabaho. Uray di tambit alukaw. Nagdakilan ka tao, di ka tumulong. Ay nawaw. Kasanok nga tangayalis ti alipuspos ni tatangaya. Diyak makapanunat. Kasanok nga ikanak to iti kwarta. Ito naglakaw. Gumatang ka man iti lakok akan kanan, Jake. Anya tilakom? Puto kan suman. Gumatang kan. Ada ka di fritis na dayta? Ay, adamat ano gumatang ka? Diyan lang ko ma-fritis mo at itid mo kanyak. Ay nawaw. Naglalay nga ngay no itad ko kan ka a free taste ti lakok. Awan nga rod kwartak. Anya? Ada ka di taan nakatugaw ngam awan kwartam? Kasano nga ada kwartam kat di ka mat ngamin agtrabaho? Ha? Anya nga tano mangala ka itilata ta idisum dita sangom. Ah? Tapnon into adda aglabas, limosanda ka. Anya? Agpalama, kasta ka day? No kayat mo timadan iti kwarta. Di, kasta ti aramidam.
Ingkakit din dumawat iti free taste iti lakok. Aha, sadot kamat ngamin. Yay. Urayak lang na bainan iti bagana. Ay nawaw. Ala, apay nga paprusam tilapayag mo, Manong. Apay nga, masidag ka dito. Si Kang Ubing. Itaypay nga min na nakita ka anak katugaw dito'y Manong. Ada ka di urayam. Awan. Ang magururayak iti grasya. Barang nga da sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Ay! Disgrasya sasawim. Grasya. Awan lat amok ama uray mo agrasya dito'y. No dikit disgrasya. Naa. Kasano ko ma-disgrasya ako na met Ubing? Awan ti umay mangted iti kanam dito'y. Tawan mat ar-aramidam no di agtugtugaw. Anya. Ay nawaw. Tatang, kahit tsuka ding armak ni Juan. Ni ka di Joan nga glaklako iti kang kanon. Uwantang, kayat yaw? Siyak ka diti mga sawa tapno damagin nak. Ay nawaw. Ha? Kwa, ano kayat yung agbalin na manugang, ti kayat ko sawain? Aha, imbag ano kayat nakadadya kuno nagsadot ka mait. Saan kumat akayat ni Juan tatang? Di na magkailangan mait. Naa, apay ko madamagin nak. No di mo lagayam kayat lukaw. Padasak la ko matatang, barang ilibre nak itikan kanin ala ko na. Na, dahi ta kanilang ti among maramidan. Timang luko iti padamatao. Pagbiyagan nga ron ti sikap tatang. Di padasin barang lumusot. Ay, saan anasaya at timang luko iti pada at tao? Sikamat ti masabot ko, Juan. Ada ka di masapol mo takasladay bagam. Ay, agamit ka ka din. Itulod ka di balayo. Itaman pa yan nakalagip ka mang itulod kanya. Ay nawaw. Kasano, ka itala man nakita ti kinapintas mo. Juan. Nabayaga kun nga gaw awid nga agmay-maysa. Di mo ka di kayat. Nga dan ka doang mga gamit. Kayat ko ngam saan asika? Na. Apay kay. Sayang ti kinataer ko. No di na kaya takakuyog. Ay nawaw. Apay ko maasayang. Kat kukwam lata mata kinataer mo ako nam. Ha? Awan makaala. Ay nawaw. Papanan nyo ka di, Lola? Ay, mapanak di ta tiyangge, basang. Anya ka di tigatangan nyo, Lola? Ken apay adiyo ibaon ni Manong Jake, tapno saan ada kayo ti mabannog, Lola? Ay, sanak amapan gumatang, basang. Apay nga rin amapan kayo iji tiyangge, Lola? Agwat-watak lang nga bagna, basang. No makadano na kiji tiyangge. Pag naakmanin nga agsublay, tapno mawat-watak. Agwat-wat nga rin ti panggapyo ama panijay tiyanggi, Lola? Ay, huwan, basang. Manong, apay abinaybay am ni Lola manapan ni Jay Tiyanggi ngagmay-maysa? Ay, nawaw. Apay kumanog may mesa. Nakapsot sama ti panagkita na ang mga numarigatan. Kinaduam ko mga ron ata si kati nakakita. Jakmut ngamin nakita. Apay di mo nakita. Awan ka kadidya balayo itay. Ada ka, ngem jakmut amo na pangayam ijay. Apay adi mo nakita. Arap ka kadi matakas kinilolam. Ay nawaw. Ay, sana ka rap. Limpyo ti panagkita. No limpyo ti panagkita, Manong. Apay nga rod adi mo makita ti ar-aramidon ti kabalay mo. Na, saan mo't nga iso tikit kita? Ay nawaw.
Lola, nagkapanya ka day. Dali, imbaga akit din nilili nga arapak ka naw. Tadi kay nakita pimanaw, ay nawaw. Manasursuro ni Lili, ti kinapilusupo na kin ka. Pasaray ngamin ka sa kat pinipilusupo. Ah? Iso aday da, pinilusupo na kamat. Ay nawaw. Saan mo't Apay ko matuladan na, kat saan ko mo't nga ibagbaga tuladan na. Oho. Uray, ta ubing day jay. No, anya ti makita kan mangag na ay tuladan na No pilusupo ka, makasarak kamat, iti mang pilusupukan ka. Andayo mapasamak day ta, Lola. Ay, Lola, napanan ni tatang. Napan siguro iti garden na manmanuman ken ka. Di ka kumaman napan iti garden. Nagaduda ijay. Namapanak, isupay apakanenda, kan isupay asali-sali ijay. Tumulong ka atap no adamat sirbem. Saan lang ang mapanmangan iti balon ti aramidam ijay. Pilusupukan tumat. Ala, nayaw-awan kan samat manong. Ay nawaw. Pag kunaman na yaw awanak, Agturong nga ni Garden ti dala na naturong mo. Sigud mat amasadot ka pa ni Garden. Iso nga awan na ka na yun ti kwartam. na, apay nga ibagam nga awan na kanayon ti kwartak. Kitak matipita kami din na tinag mo. Awan kwarta kargana. Panay mat play man iti kargana. Ay nawaw, apay pinakibyangan ti pitakak. Ay saan ko pinakibiyangan manong. Kinitak laang idi na tinag mo no adumat laang kargana. Apay nga ron da kinitam kat awan pamalubos kaw. No di mo kaya ta makita ti sabali ti pitaka manong, alwadam atap no saan mo amatnag. Ne, itaman pa yan nakita ka ang nakawit iti saba. Apay nga ron da kasta ti rungiit mo. Nangalam ka didita sa nga bulig asaba. Tinabba ni tatang ijiigid ti garden. Impawit na kit kanya ko. Diya mo mangmangan iti saba. Os? Saan ka no? Mamati ka di ka mangmangan iti saba. Namati ka itimbagak. Diyak kayat ti saba. No saan pa yan naloom. Into maloom Adula palusot mo. Isugayam anagado ti kamurom ta saan ka mangmangan iti saba. Anya? Oy, nyamot ti koneksyon na dayta, iti kamurok. Nakakita ka din iti bakis nga da kamuro na. Kayat mo sawan, isungado ti kamurok, taimbaga ka sa anak amang mangan iti saba, kasjay? Kasta nga rod. Nay, Ngam numangan ka amangan iti saba, amangan no luminis tarupam. nagpaiso dayta. Awan ko makamurok, tanang nanganak mo't iti saba. Sikamat lang tinang panagnak nga ulbod ka. Apay nga ulbudak manan, ay nawaw. Itay, ibagam asaan ka mangmangan iti saba. Ita, ibagam man na mangmangan ka. Ulbod! Ay kwa, joke la day jay. Apay akas ta ti tsuram. Kas kala napukawan Malagip ko lang, tinrabak kanyak ni Joan. Imbaga, kasana ka mangmangan iti saba. Apay nga imbaga madi ka mangmangan kano nagrawot kan tupay ay nawaw. Dayjay nga rod tatang. Nabisto akla ka nga rod nagulbudak. Apay addi mo amaw. Kano nalaing mo dayjay amang pilosopaw. Nakabiro kan. Amaw. Tilamas. Mapaniitan, tilamas iti buhod na ang iwat. Kasta tinapasamakan ka. Panunutom Ay, wan. Ay, sinalbag. Sapay plano kong arman ni Joan. Nagapukan siya, Marty balay na Juan. Ay nawaw. Wan, Lola.
Diyan matla ako na ti as asikaso na. Sana siya. Magkasano nga si kaswan na ka. Kawan mo pa kay ranudan na ken ka. Na, Impagjayla ko na Tada kwarta na numala ko na. apay nga imit nga wan pakairanudan na kanya kakunayo, Lola. Apay, mabalin na ka kadi nga ilakaw. Ni Lola mo. Sa anak mat akan kanin, tapno ilako nak. Ay nawaw. Jay nga rod kat. Jayla ko na ti asikaswan na. Tada pa kay ranudan tay lako na. Ha? Siga ngay. Anya kumangay mo ti pa kay ranudan ken ka. Tulungak iti trabaho na. Tinulungam ka da, idinapan kay Jabalayda. Saan ko tinulungan na? Ta saan ko mat kukwa, jay kukwa na. Day, dati kang balay. Ha? Impakitam, ti kababalin mo, idinapan kay Jabalayda. Ni, anya ko mati ka babalin ko, Lola. Kita kinasadot mo Ha? Uray asino babae, saan da ka akayat no sadot ka? Mabalin ka di nga ibaon kay Jabalayda Juan. Anya ka di ti aramida ki Jabalayda manang Joan manong? Ingka man itid ti surat ko. Surat? Wen, Apay, awan cellphone mo manong? I-text mo langin diyak mat na mo ti number na. Apay, adi mo damagan ka ni manang Joan manong no kasapulam. Ha? Asit gam tadamagam. Sige, ditakan tada papanak. Ay, sinalbag. Apa diyak na panunot. Agpaisun sa katay ko ni Lola. Nga dakap kapoy ko. Mabalin ka di nga alaan ti number mo? Ha? Anya number ko? No ala, anya nga iti number ko. Ay kwa, jay contact number mo ti kahit ko asawain. Ladingitak. Di mo to'y pa'y sublatan to'y nadagsan nga awit ko. Number ko kit din ting kadamdamagan. Ala, aglisi ka itidalan ko. Ay, nawaw! Uray taer mo amin at taer nganong James, no sadot kamat, awan ti mangayat ken ka. Sadot ka lang aruden, pilosopo ka pa'y, agbaliw kan sakbay amala daw ti amin. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Amoyo nanang, kayat ko mati bumaknang. Tay kumama kabalay tayo mat iti mansyon kas kadamanang Susan. Ay nawaw, kena ki asawa gaya may tibak nang ni manang mo. Sika ngay, agpatinggala ang mat ani arong aglakla ko iti ice cream ti agar-aram ken ka. Ay, awan nga rod nanang. Ay, nakatumpong mat itibak nang ken nasingpat alakay ni manang. Ay, nawaw. May nagpatingga kalatan iti arapaap. Di ka makasawa iti baknang. Kaputa di ka manakalpas iti adal.
Day tantula ka nga minagpaspasik si tinararamin mo. Di ka mga rod na kaasawa iti baknang. Ay nawaw, agpada kayo lang nga ginangagraraman. Apay kaskari na ayati bumaknang. No agtrabaho ka, tapno masinso ti panagbiag mo, kasjay, mabalin pa kita ni manang mo asusan. Nasarakan na ti asawa na, gapo iti panagtrabaho na iji abroad. Kasjay ti talaga ama ko na agasat. Saan kita saksak lutem la ti dakulap mo, kat kunam abumaknang kan. Ni tatang mat. Apay, diyo kayat abumaknangak mat. Ay, agtrabaho ka tapno masinso ti biag mo. Saan kita kaskalagraraman di taas umanao. Ingka aglaban nga gina. Adon, tilalabaan. Anya? Anya jay kunayo tatang? Apalan nak ni Marian? Way na nakaw. Ay nawaw! Tanya ko mati apalan na kanya kat adayo mat ama sexy ngam iti siya. Puno asiksay. Siksi mo't pati bulsa na. Anya dayta na kunayo tatang? Kasano dayta? Ay, kaya't ko asawa na nakaw. Adayo anabakbak ng kangam tikabsat mau. Ay nawaw! Amuyo mat. Anila ang Patricio nga asawak ti baknang. Saan mata siya? Wen nga mag-asawa kayon. Iso ti apalan tikabsat mo day taken ka. Ay natatang. Diyak mat sinapol ti kastoy agasat ko. Nanumuak laang. Naamamok laang ni Patricio iti panagtrabaho ki abroad. Kan inayat ko mat. Saan lang agapoy ti kwarta na? Isumat day tati kunak. Agamay na. Adam mula tayo di balay amang saksaklot iti dakulap na. Sangka sa una kayat na ti bumaknang. Bayan nyo tatang. Kasaritak to ti kabsat ko may papan iti dayta. Sige man tanay masikuranak gapu iti kasya ajar ti kabsat mo. Uray ti inam may samait. Ay na wow. Good morning, Manong Pat. Oh, good morning mat ipag Marian. Sumra ka. Aday dyan ni manang mo. Ay, wow. Ay, agsarsarita tapay dito'y Manong. Madamdamak to na mapanidya balayo. Okay. Agsarita tapay nga ron. Agtugaw ka nga ron. Manong Pat. Kayat ko nga minti makisiningad kan ka. Saan ka di, mayat ti kasta, bayaw? Ay na wow. Katuwan ipag. Ading ko, sana siyak tada kwartana. No di ka ti asawak. Mayroon rano daklaang Kat dayta ti kayat ko pagsaritaan ta. Pagsaritaan ta ti may papan iti dayta manang. Nasa ungamin kanyak ni tatang. Kayat mo kanumat ti bumaknang. Ta sinumat ngamin ti saan na kaya ta guminawa ti panagbiag na manang. Suro mamat kanyak ti diskarte man nakaasawa iti baknang. Oray, lakayan ko Oray, kasmat lang iti asawam ay nawaw. Ay nawaw. Jakmat ni namnama ang nakasawak iti baknang. Kan maysa, inayat ko mati asawak. Saan lang agapoy iti kinabaknang na. Inayat mo ni Manong Patricio nga oray, laklakay pa ngam ni tatang. Pudno day tading ko. Ay, tiga po na. No apay anagasawa kami ka ni Patricio. Ala, no kastati ko na manang saan ako na kumontra. Basta, kayat kumati bumaknang. Mangsapol ka ngamin, iti mabalin mo amastrakan. Pagbanugampay nga umuna, sakbay abumaknang ka.
dito'y sango ti balay da manang Susan. Kitaag man, no saan ama ay ayo ni Manong Pat, iti kastoy asuot ko. Sa nabali, tawan ita ni Manang. Ay no, wow. Diskartyak man kit di day talakay. Barang makaalak iti ado a kwarta kan kuana. Sulisugak. Kalpasan na, i-blackmail kung tumatan. Ay na wow. Ay na talaga amayat tinapanunot ko nga aramidan. Oo, ato iti kapi ipagmarian. Kapita pa ya. Ay, uwan Manong Pat. Ngam, awan ka din ni Manong Susan ita? Awan, nagpa-Manila. Agatang dakano kadag iti tagila ko na. Kasta gayam. Ay na wow. Nakabakbak ng kayo lang arudan. Agpada kayo pa yan nagagat. Sapay, may samat nga rod ni Junjun nga anak yo. Isumot ngamin, tinaipaay kada kami nga anak ipagmarian. Saan mo tayo na napasaron, Juan? Ada solusyon na dayta. Ay na wow. No, kayat mo Manong. Anya? Awan gaya Manong Pat. Lipata mo tinaybagak. Ay na wow. Mabalin ka di adituyak pa'y labalay yung Manong. Makibuya pa'y man iti TV yo. Nadadaol ngamin ti TV mi. Awan parikot. Bayam, inton sumangpot ni Manang mo. Ibagak nga ikatangan na kayo iti baro at TV. Ayos, may patungpal ko itanti planok. Aday pagbagam, ipag. Ikwa, awan bayaw. Di ko nak, talaga nasingpat ka. Gapo, tanapatagmat kanyak amin nga ipatpatag ti asawak. Sige, hingkag buya iti TV dyan sa alas tayo nakmat agdigos. Tani, nagdagaan. Napanan ni Marian, bakay. Bigbigat pa ilang ngam awan manan ni Marian. Medyak amo saan mo ta nagpakada kanyak? Ay, nagsapalakit din na rimuar. Sapay nakita ka, nagkiting t-shirt kan bado na. Dilagbay na rumuar akas dyan, tisuod na. Bayam latta ka dila kay. Uray ta bagay naman. Gaputa siksi akas kanyak. Ay, nawaw. Ay, isukat, pampanuynuyam ngamin ti anak mo. Isu akas dyan, ti panagrasrason na may tagpada kayaw. Ay, Ay, nawaw. kasanaw no makarana iti bastaos. Masyad ba't siguro lakay? Mala, intakat agar musaran sakbay amapantay dya talon. Makamu kayo man lang aginan. No maisagmak ti anak mau, gapaw iti kinakonsentidor mau. Ay, sikat ti pabasula. Anya? Ipagmarian. Apay nga da ka diti silid mi kanimanang mo. Sakit nagida ka dita kama mi. Awan matdakas na bayaw pat. Ala, agsukat kalatan. Sa nabalita nakatalikudak mat. Agbuybuya ak iti TV. Anya, ay nawaw. Sapay nagkiting ti suot mo. Umay ka man kiti. Rik na ang tibara ti pamagik pa. Ay nawaw. Ada ako nanang, tatang. Nagapwam. Apay nga kita kalang kinay rabain. Di talaang tatang. Sige mapanaklabit agdigos kaputa nagdagaang. Nata at paspasiksi pa yung magnat ni. Uy, apo. Sa balin sa mo't tinapananan. May nawaw. Kung pormila di sa timadmadlaw mo iti anak ta. Pagata paman ako nakaon.
Ingka kumang sakto iti da no mamainom. Naibusan. Na, taitam lang nga ibaga, kinasip ngutan. Ay isikan ti mapando kayat mau. Na, ay nawaw. Gusto ko man, Marian. Nagdakilan ti kwarta na alam kanya nga po iti panang blackmail mo kanya. Sinulisog na ngamin. Jack mo't amo anak ka video gayam. Ampang kamet, rupat kwarta ka. No di na kun kayat nga ikan iti kwarta. Ipakitak nga rod tinaala ka video iti kabsat ko. Kita man no di na kasinaan. Ala, ikan ka itikid-kid tawam. Ngam siguradom amaudin da ito ya panagdawat mo. Depende day tapat. Ala, edad mo kit din ti daw dawatag a kwarta tamapanakon. Sa dino tinangalami ti adu a kwarta si Kamarian. Ha? Kasano nga mo yung adu ti kwartak tatang? Nakitak, tas imrekak iti silid mo. Song batam ti saludsud ka. Sa dino tinangalami ti kwartam, ah? Kwa tatang. Ay, adu gayam ti kwartam anak ko. Di nagpay maikan iti pagpakulot ko lang Ay, aguli makamameditasi ka. Ah. Bakit ang kamay palpalut putet no nangalaan na iti kwarta na tanakan adaw. Deta dumaw dawat iti pagpakulot mo ti kungkunam ditan. Nay. Apaya kasla makaungat kayo kanyak tatang. Kaslamat to nagdakala unay ti basol Agin di ko. mo kapay lang medang nga. Apay madakas ta ka ngay linaw. Dangga kung kunamat ni di anak ta. Agsaga nakakanimanang mau. Gaputan dandanin sumangpet anapan naggatang kadag iti tagilako na. Di ka laki mabainan na nagpili meten iti ay naapo ayah. May lakay! Anyaya ti bagbaga iti anak ta ay nawaw. Jack makarelate. Makarilit kan tao inton makitam ti bumbagay na ramid ta anak mau. Dayto yan ti bagbagaken ka bakit. Ha? Nagarami din ni Marian iti banag nga isumit la ti maibabain. Anya nga binaya ti napasamak. Kaya ti asawan tatang. Namon yun ti. Wen! Gapaw ta nakitak iti mismo a silpon mau. Ay, anya ka di tinakitam lakay. Ibagayo matatap no amok man anya ti mapaspasamak. No kaya't mo amaamuan, sika. Ay, Marian, ipakitam ti panangagag ken panangarakop mo ken ni Pat abayaw mau. Anya? Apay matanaramid mo ti kasjay, Marian. Diyak kaya tatang, i-delete kong ti video. Ahay, tapay ang napanunot mo ti kasta. Itatagimuran ni manang mo ken ka. Tapno ang maum, nagpudnaw ni Pat ken kuana. Diyak amo ano niya ti makuna ni manang mau. Gapo iti kalukwan nga naramid mau. Ha! Nagadun tulak ngamin akalukwan nga ramidag. No kayat mo ti bumaknang, agagawa ka, agtrabaho ka, tapno adagrasya nga umayken ka. Saan atila aramidem dita pa kay babainam. Bakawanan na, Susan, bakit? Una yan. Apagbiit lang nga na panagijay Manila na panagkatang kadag iti tagilako. Kastoy kaya man nadagos din napasamak. Diyakin pagarup nga tagaya madi. Apinsar ti kapsat mo iti manditoy. Kat! Mayat mati kayit kat mo iti kamsat ko! Bakawanan na ka din. Nailuyos at laeng gaputay suti mo na ngay marako. Nudyak lapan panunutan ni Jun nga anak ta. Nakisina ako makan kanalaklakayan. Ay na! Tay matakabsat ko. Agalwad kanyak ni Marian ta talaga pagsasawak iti di malamlamot ti aso iti kastoy ngay naramid na. Kalma ka lang. Namuan ang datatang tinaramid ni Marian. Sabi nagpaganda. Pangasim bakit? Hindi nagpampanawan.
Di ka umadayo iti sidong ko. Kanyamanan ti kaadnam ti balay. Umay ka manan dumawat iti kwarta, ampang. Nakaamiris akon. Saan gaya marumbang tinaramid ko? Pangaasim ta di mo ko maibagbaga kanimanang susan tinaramid ko. Amukon ti amin ading ko. Ay nawaw! Tiyakla impagarup akayat mo matgayam tilakay akas ka ni Patricio alakay ko. Kayat ko ngamin ti bumak ng manang. Madigaya mawagas. Pakawanan na ko mamanang susan. Mapakawan ka. Gapot na ipatpatag ka ading ko. Ngam sapay la kumata di mon ton ulitan pa'y tikas dyan ngay naramid mo. Uwan manang. Ikarik na ita. Kat agiamanak gaputan na pakawanak. Nay, itamampay adi karumwar ay nawaw. Mabainak tata. Nagdinamag namin tinaramid ko. Anya ti sangitam nga ita. Kasano, puro matan lalakay dagiti umayag daton kanya. Kaslamat tan panagriknak kat para lakay lang ti kinasiksik tatang. Ay nawaw. Di mo't aya kayat mo tila kay apakiasawaan anak kaw. Diyak kayatan tatang. Saan para duduugan alakay ti kinasiksik. Agbalbaliw akon. Ay nawaw! Saan adakas ti agarapaap? Basta husto ti wagas tapno matunoy ti anyaman nga arapaap iti biag. Agbaliw kan Marian tapno saanen ang manayunan dagiti lalakay nga umay agdaton ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At nababayadak hindi pagadalan, tatang. Ikanak man iti kwarta pagbayad ko. Awan kwarta. Awan mo timaytod ko. Ay nawaw. Siyak man ang ti sana makabayad. Ibaganto man ang ti kaadalak asyak lang ti sana makabaybayad. Sadot kayo kanong amin, isungawan kwartayo. Nagkuna asaduta. Taikak iti pagnakman na. Dagiti nga rut kaadalak, tatang. Alaki din. Ingka agiskwela. Tamang remedyo iti pagbayad mo. Mabayinak ama pan hindi pagadalan, awan pagbayad ko. Ingkalata. Taibagam nga agbayad kanto inton bigat. Apay nga ibaga medyo anak mo nga agbayad no bigat. Ada ka di may remedyo mon? Ay nawaw. Siyak ka di timaka mo bakit? Basta agbayad inton bigat. Sigurado nga da pagbayad na no bigat tay sutiin ka rin.
Tanag mo na ya. Basta siya ti makamo kung naklangaro din. Aguray ka man. Pangalaam iti kwarta nga ited mo ken kwa na inton bigat. Diyak ibagbagakan ka. Amok mo't laeng asaan mo kanunungan ti aramidag. Ay nawaw. Apay, anya ti aramidam? Ay, saan mo nga amuan kung naklangaro din? Apan kakadinagkali iti mula talaya bakit? Saan mo itlakay? Apay ka day? Nagnaak ita ijay, tay nakimpalinong jenwang. Nakalimot din ti daduma. Na, asino nga'y tinagkalay? Ay, Sapay nangina ita itilaya. un nga rod. Na, adda ka din nagraira ngagtatakaw. Nagawan lakit din ti bain na no asino tinangtakaw itilayata. Ay, sapay kumata day ti maudi pa nagtakaw day ti mula ta. Ay muda nakapsutan nga agmula. Takawon da pa'y laeng maet. Ay nawaw. Adda ka di pagbayad kung tatang. Ada, atoy, ne. Agyaman nagtatang. Makabayad ak madlaangan. Ngam, nangalanyo iti kwarta. Ada napan ko inlako, anak ko. Anya nga itinla ko yo. Ada mo't madisketar ko inlako ka. Kasta ka di tatang. Agdiskitar kayong tumanan. Tap na da pagbayad ko, na da babayadan mi Una, no makadiskitarak manan. Ay nawaw. Ay, adda man nagkalyan iti layata bakit? Asino nga'y nga tati agtatakaw itilaya. Ay, aguray ka man. Tamang panunutak no kasano amamwak no asino ti magtaktakaw iti layata. Ha! Kasanom kumatakwatan no asino. Dayta ti saganaak no kasanaw. Masapul ang maduktalak. Masirib ti agtatakaw lakay. Ay nawaw. Angam saan da ako kwa amin asireg. Maduktalan tulatta no asinaw. Agsarita naman iti naawang si Juan. Itaman pa akasarita na kitinawang ako na. Unay ka tanaawang ngayon. Ay nawaw. Nangag ko tinagsarita niyo iti anak ta. Anya ti inla ko makunam? Apay adamagan. Ay, diskarte mo dayjaya na. Adda nga min nadamag ko ang mapukpukaw amula ti kaaruba. Anya ko ma, na mapukpukaw amula da. Anyat bibiyang ko dita. Oho. Sapay ko mata saan apumudno ti atap ko. Ay nawaw. Anyat atap mo aya. No masirib ka. Masirok mo ti kayat ko asawan. Anya ko mati masiro ko sasawom mo. Bastawan pakibiyangak iti ibagbagada ang mapukpukaw. Ay nawaw. Ay na, imbagtan na sabat ka, sunya. Adaman damagag balasang ko. Anya ka dito yung nana? Nadamag ko nga na nagudong ka kano iti kalman. Asino ka di tinakita managlako iti laya ija ilay. Awan mat nana, apay ka di? Ay, kunaklakit din no, ada nakita am. Natakaw nga min ti layamay. Sta ka di nana? Sapay nangina ti laya ita. Isulang tinamnamaan bingay lako ngam tinakaw dakid din. Kasta ka di nana? Nagawan mat puso day tang agtatakawan? Isugarod basang. Sa bagay, saan nga agnanayon apalimad ti kinasasino ti agtatakaw? Aywan anana, ada pagsasao nga awan limad adilumtaw.
Ay, agpaisot ako ng basang. Saan nga siguro na itangag tatakaw? Ay, si Kamat Juan. Papanam. Apay akas laliklik mo tam ti aglaw-law ti bangkag. Ay, ikwa, tata. Andan nakita nga buyaw. Iswa, kamkamatag. Ang, nay, diyan mo masurutan ang tinapanan na. Timayam tumay. Ada ka buyo dito yan. Ije bakir, Ha? Ay, ikwa. Ay, naggapo nga ruday di abuyo di tabakir. Iswa, kinamat ko, tata. Kas karinaya mo ta makamatam ti abuyaw. Tumayab. Ay, nawaw. Ha? Ay, sige, tata. Ay, nagpukaw mo tandi abuyaw. Agawid akaw. Apay ngay baga na nga da buyo dito. Ije mo bakir ti ayan ti abuyaw. Abangan mo't no, saan nga buyo tinagdakamatan na? Amo pa yan Kaslad da sa bali apanggap na ay nawaw. Anya kumangay. Daka mo nutay ko na nga abuyaw. Oho! Awan ti abuyo ditoy. Ay, nakitak gayam ti adu atalinga kabil mo ije kalapaw. Apay ka dinagijay. Aramata tapno maduktalak no asino ti agtatakaw. Kasano kuma? Ada pa'y nakita kalatlata. Ay nawaw. Dagi jay alatlata. Agyan latay jay kalapaw. Pagkakamangag babaan iti talay. Ikaamang kunto jay talay iti aramidag apalabaw. Inton madalapos dati palabog kaw, maguyod ti talay. Agtino pa ti lata ket agparnoy iti unay. Innak to magkitaan no asinaw. Kay, duwag taraya dagos ngay. Nabutan pa'y. Agarami dak iti palabog iti amin adalan nga agturong iti ayan tilaya. Ipagod ko ti talay. Tapno inton mabadakan ti agtatakaw ti palabog. Markas. Ka maipagod ti saka na. Inton pilitan na nga ukasaan. Agtimag met iti lata tamaguyod ti talay. Kat ito nagtimag dagiti lata. Ingkanto matan kitaan. Kasta ka day. Kawen na. Iti kasta. Maduktalak no asinaw ti agtatakaw. Naipakat mo amin na napalabog. Naikamang mo pa yan dagiti lata nga agturong ije kalapaw. Anya nga iti sumarunong arabidam. Inak mang tulag iti tanod akadwak. Masapaw, asan nga mo ti agtatakaw tapno maduktalan ti kinasiyasino na. Ay nawaw. Mayat ngagpaiso no da kadwa matanod. Amangan no labanan na kadyang tatakaw. Una, masapul nga sigurado Kasano lakay. Ada ka din nabaga matanod nga grunda. Anda, ngem liman ti papan mi ti kalapaw tapno san amakita ti agtatakaw. Agandadad kayo lakay. Amangan no aduda ka lumaban da. Di kagda nagbakit. Nulakit mapalabugan da. Saan da makataraya dagaws ta matalyan ti saka da. Sapay ko mangarod ta matiliw yaw no asino ti kanayon namang takaw iti mula talaya. Uwan nga raw. Malabakit, kami. Ayan tay sakon.
Awan ba't dito yan? Sino man tinangalan? Papanamaya tagbirok ka pa iti sako. Rabiin. Di mo aya amaw arabi iti iruruar ti kurarapnet. Apay ti kurarapnet. Ang kakadi aganop iti kurarapnet. Tumanagariman. Imbis adidaan mo arumwarak ita arabi eh. Papanam kunak. Tapay adi mo kaya't amamuan da arumwar ka iti rabi. Inakagsilaw. Anya? Silag ang kaagsilaw? Apay aya nagado ti saludsod mo. Inak man langay. Ay na, papanan nga tatiloko. Apay arabi iti iruruar na. Ay nawaw. Nanang, amangan mo mapanagdiskitar ako nanang. Anya ko matidiskitaran na nga iti rabi. Saan ka diyan ako nana itaya mapanagsilaw? Anya ko matisilawan na ket silagmat. Ay nawaw. Napanan na nga rudan ngay nanang. Day tatisaan ko nga mo anak. Angin manipod rumrumor iti rabi ni tatang. Adamat itid na akwartak. Kasta ka di? Apay nga ngawan matititid na kanyak. Ay nawaw. Amangan no ti pagbayad ko lang mo ti madisdiskitar na nanang. Nalabit nga rod akasta. Inayadak ti agarudok ang mapan itimula alayan nila kay Jonas. Inak man na nagkali ti laya, tap na daila ko. Ay nawaw. Apayag. Nabitin mo ti sakak. Anyatin ang tanggal iti sakak. Ay sus. Anda na palabugan! Hintay kita anan! Aha! Ha! Si kagayam ti agtatakaw, Juan. Dapay sako ngay gemaw. Inak ko magsilaw tata. Apay ngay nga da palapog yun dito eh. Naisangrat day ta para iti agtatakaw. Kat si kaday ta, itarom kay di barangay. Ha! Si kagayam ti agtatakaw. Ay, sanda ko mga idarom tata. Kababain. Amo makababain. Gamapay nga inaramin mo lukaw. Ay nawaw. Ay, tata, jak in pagarup mapalabugan ta. Salbag kakiday. Huh. Napigpig sa kang namitisak. Siyak pa iti takawam ay nawaw. Sana na maulit. Tulungan dakmutin amang ikat iti talikadag iti sakak ha. Tuwamot na sakak tinatalyan, Tata Jonas. Kunam siguro adi ka maduktalan na niya. Ha! Di nak maestrokan. Tan adu pa'y tikinan ko ngayon na pa'y ngamitisi ka. Pakawan da kun tata. Tulungan da ko na mangikat iti talay. Kasta na pa'y laday tatalay. Tama nga no tumaray ka. Sa nabalay, tada dagiti kadwak atanaw. Ipanda ka iji barangay. Tada tanod iji nga agron-ronda. Ay sus, kababain pa nga ipandak iti barangay. Ay, ni kadiwan ti agtatakaw. Ay nawaw. Awan sa bali bakay. Iso tinapalabugan itin kabil ko apalabaw. Nagdamaga kini kani bakit na. Imbaga nang awan ka no tinakit-kita na alaya. Maimbestigaran mo ti asawa na. Ang mga nagkakunsabos damay. Into ka din bigat ti panakaimbestigada. Wain. Intayo di barangay hall. Intun bigat. Unay ka ti aramid mon si kawan.
Di ka laagbain. Ay, nawaw. Kunak mo saan da, maduktalan ba kahit? Na, imbag ta na mga tidasaan ko nga mo tinararamid mo. Uray awan kwarta tayo basta saan ka humangag tatakaw. Lakay di tinakawam. Ay, nawaw. Jackton ulitin. Kababain. Taang. Di agtakaw. Kasano da ito yan? Amon ti bumarangay tinaramid ka. Ay nawaw. Uray agdildilak iti asin basta saan da nga ibaga nga agtatakawak. Mabainang iji pagadalan, tatang. Adda natakaw akalding. Ibaga ti kaadalak nga mangan kanunod na kayo tinang takaw. Anya. Apay nga siya ti papasulan da. Ay nawaw. Ata, da kayo kanot takaw ditoy. Ay, masapol amapan ko ilawlawag. Asan asyak tinagtakaw, anak Ay ko? na, pagdaksan na ket. No adda madi nga inaramid mo, tas ika ti pagatapan dan, no adda mapasamak akas iti inaramid mo. Ay na. Kastoy gayam no adda madi a record. Saan amapunas iti panunot ti tao? Ay nawaw. Ay nawaw! Liklikan ti agaramid iti madi, tapno saan to asika ti atapan ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapan ka din, ije bangkag. Natawa na ka. Nakarubot ka nga minain. Ewe na tatang. Masapol ang masapa ka mapan adu mo dagiti masapol alupa sa ijay. Adu dagiti masapol a dalusan. Ay nawaw. Mayat nga ron lukas ta. Ay, sige barok. Ano saan kag trabaho, ijay? Gaputa, di ka batan matulungan. Nagkapsot mo bagikon. Ay nawaw. Okay lang day tatang. Mawata mait. Lang raw. Panawan kay diti balayain. Uray, tadaman ni Rika manugang niyo kadwayo ditaw. Napamangaminin di pagadalan ni Dinong apu ko yaw. Sige lang, anak ka. Awan pare ko titiday ta. Malaki din. Tingkahan, tapos ka maladaw. Agigos ako. Sana bali, tanalpas ko matamin na natrabaho dito balay. Sino tayo, Jay? Masla, nagsirsirip dito'y banyo. Ay nawa, sapay nakausong bakon. Sino ba't nga taday, Jay? Ukawak man kit din ni Tatang. Tatang! Tatang! Umay kayo man! Adamang sirsirip kanya kitay. Nakitak ti aniniwan na. Malala na. Nasa bali ang tao nito. Sige. Sige man nga ron, Tatang. Mabut-butang at nukas to'y laang.
Anya tiraramidan nyo dito yung sirok ti bayabas. Awan, di no apo. Papangin na lang. Ala, panawan na kaon. Hingga ketulungan ni nanang mo ngaglaba. Kaputawan klasyo ita. Nalpasin na tinulungak anya ka ditikit kita nyo ijaban da lolo. Awan, panawan na kaon. Hingga katagdigusan. Kadigos akon. Ay nawawan. Ay nagmayat lakit din ti agdigos dito isirok ti manggaya. Ang damit gaya ni Lola Salome jay sirok ti manggang digdigos. Ala ka lolo. Sirsiripo mo ni Lola Salome. Madiday ta. Ano wow? Saan ko sirsiripan ni Manang Salome? Nala, mapantan, di tabalay. Maturog tan rin ka bagay. Nabambanog ka nagtrabaho, di talon. Wan na to lakay. Sakbaya maturog ta. Dapat ko maibagakan ka. Ganyan dito. Bagamlatan na. Hindi nga min bigat. Anda nakita nga niniwan amang sirsirip kanya, kabayatan ti panagdigdigos ko. Nga midikwan, kalahat ba't lang nga nagpukaw. Mabutbutang aklakay. Adan samat tan manirip dito'y lugar tayo. Saan nga ta? Parpar matam lang tayo, bakit? Imposible mat Naglawag nakitak ti aniniwan. La. Bayan tayo bagak to ko ni tatang, tas siputan na. Madlaw na nga umarubayan sa bali at tao dito'y balay. Huwan man nga rod lakay. Ay nawaw, mabutbutangak no kastoy laang. Amang ano saan lang nga manirip day jay. Amang ano rapist pa'y. Ala, bayan tayo bilin kunto ko ni tatang agpaliew. Nood nga agpaiso sa bali at tao, nga umararubayan. Ay no. Talaga na si Pukul pa lang ti pamagin ni Manang Salome. Ngawari bakitan. Ay nawaw. Kayat ko sirsiripan. Gaputa, saan naman lawa bumakitin. Ay nawaw talaga. Anya tiraramidan nyo dito yung sirok ti bayabas lolo. Basta kastoy nga oras at dakay ditoy. Papangin ak nga ron. Nagdagaan ngamin di tao mapantan di tao Inton madamdaman tumanan nga paanginak. Ay, Diyos kay. Anda ni Dino nga po kak. Sapay naglay ngagpaliw na ito nga po. La kayo lolo. Sinirip yung manan ni Lola Salome niya. Ay, di ka gararamid na po. Sana po no na ito nga ibagbagam. Sardangan nyo kay din tikas nga rami jo tamaday. Ay, nawaw. Sana po no na ito kunak. Di mo ipapilit. O di mo kaya't makapungtutak ka po. Walisak man kiti dito yung arubayan. Nagaduma na naragrig a bulbulong. Ay, naimbagag sa pabrika, balasang ko. Ay, kastamat kada kayo, Nana Salome. Anya ka diti may paay ko kada kayo. Apay, bigbigat mat ngay malatiw kayo dito'y balay. Ay, ada ka din na ato nga asawam. Ay, napanan ijabang kag anana. Nasapa day jay arumrumor dito'y balay. Ngam, apay ka din, Nana. Anya ti bagayo iti asawak. Kayat ko akasarita ti asawam. May panggap iti agwarwaras itadamag dito'y lugar tayo. Ay nawaw, no kaano pa bakbakit hanakon. Itakit din nga namang sirip kanyak. Anya ti kayat yu asawan nana. Anya ti pakay naigan ti asawa kiti dayta. Ay pasensya ka na, basang kaw. Tingamin katugangam ti makitkita dagiti tattao amang sirsirip kanyak no kasjay nga agdigdigusak. Anya? Ala, kasla imposibleng samat nana. Saan mat siguro maaramid ni tatang dayjay? Ay basta, paliiwan niyaw dayjay alakay malyong. Tamangan mat do pati si kak, sirsiripan na ka. Anya? Ay nawa, nakabutbutang mat daytan. Ala sige, bayan nyo nana.
Ibagak to iti asawak ti nasa uyo. Bagyaman hak, balasang kao. Kano saan lata nga agsardeng day dya aman nirip. Talaga nga ikak iti pagnakman na di ng tupulos malipatan. Antuyin ti kapiyo, tatang. Agkapi kay pailaeng. Tasaan pa ang nakaluto ni nanang iti pangrabyan tayo. Adamot dito iti naling ta akamutikin sa ba. Agyaman na ka, di no anak ko. Hey, nilulong ngay. Napaidyak na danon dito balay. Jak amo ti ayan na, tatang. Nalabit nga damanan na ijay sirok ti bayabas. Anya? Anya tararamidin na ijay? Kanayon namot nga ibaga. Ano dahil ijay sirok ti bayabas ka nagpapaangin. Sa bali mo ti atap ko, tatang. Ang mga no sirsiripon naman ni Lola Salome. Ay nawaw. Ay, anya ti kunam anak ko. Sirsiripon ni tatang ni Lola Masalumay. Un, tatang. Sana mailibak ni Lolo dayta. Gaputan na tiliwak iti na minsan. Kaya muna siguro jak nadlaw. Sirsiripon na ni Lola Salome. Kabayatan ti panagdigos ken panagdiramus na. Ken amin na. Ay, anya ni tatang. Ay, bayaman ako Kasaritak tuman ni Lolo maipapan iti day tabanag. Ay. Sana mabalinti ka siya nga raramidin na. Una, tatang. Nakababain na maamonti sa bali a tao. Tatang. Adaman damaga kada kayo. Ibagayo ko matipod no Ay, ano dahi ta anak ko? Agpaiso ka day ada kayo tinangsirip kanya na nasa lumi akaruba tayo. Ano wow? Hindi ka kumamamat pati ka dagita nga ibagbagada. Awan pulos kinapudno na dagita. Apay, adaya pa managdagda. Asyak tinang sirip. Itinasipukal pa lang apang maginiman ng salomay. Makita yo tatang. Di da kayo mo lang tinaggapan Kasanuyong orod anamon anasipukal pa lang ti pamagin ni Nana Salomay no diyo sinirip. Ay nawaw. Ay. Baliwan nyo ti kasta nga ramin di tatang. Tamangan kit dino day ta ti pakaisagma ka nyo. Dakas ti manirip Madiday ta. Basta awan teraramidak. Iso nga awan nga ron ti masapul na baliwak. Saan nakamanirip anak ko? Adda kada kayo no ipatengteng nyo day ta. Amangan no idaron na kayo. No diyo pala sardengan ti kasta nga ramid yaw. Darumda. Nada pa managdag na. Ay nawaw. Digos akmadkit de. Ay, nagmayat kat ti agdigos no kastoy nagdaga ang ti panawen. Ada manan tay tao amang sirsirip kanyak. Ay, madamdamak pay lang agdigos. Urayak pay apumanaw. Maminsan pay asiripan nakday tatao. Ta talaga nga ikakon iti pagnakman na adi ng tupulos malipatan. Awanan ba inday talaklakayan? Hoy, lakay malyong! Pumanaw ka ditan! Amok kasi ka dayta! Bastos ka alaklakayan! Pati bakit akas kanyak? Pagtatakunan pa'y asiripan! Anya ter aramido nyo dito likodan ti balay, Lolo. Itay kay pala ditoy. Anya tikit kitaan nyo. Ay, panawan nak dito apok. Adalakit kita. Ala, panawan na kun dito. Ala ka, Lolo. Nimot gayam na nang ti sirsiripam. Kabayatan ti panagdigos na. Nangaramid kayo pa iti abot a pagsiripan nyo di taban nyo. Ay nawaw. Apay nakitam na nga abot. Apok. Pumanaw tayo dito, Lolo. Tano saan? Ipulong kayo kaninanang. Ay nawaw. Ay saan ka di apok? Sigurado akawit nak minanang mo. Numamon na. Alang arudan
pumanaw tayon diti likudan ti balay. Sakbay ani nanang amis mo ti makakita kada kayo ditoy. Ay alagaro da na po. Pumanaw tan ditoy. Hanggang pangasim ah. Di mo ibagbaga tinakita mo nga naramid ka oh. Oh, apay akit kita anak matlat tandino anak. Ada ka di kayat mo nga ibaga. Kuwang amin nanang. Nakitak ni Lolo siniripan na ni Lola Salome. Anya? Uwin, sigurado ka ka di iti dayta anak. Wen, nakitak amis mo ti panang sirip na ka ni Lola Salome. Anak, saan mo atultuladan ni lolo mo an? Ay sus, maditi man ni irip. Talaga matasaan. Amok mo tamaditikas din, nanang. Nanang, Apay, ibagam to ko ni tatang. Tapulatan na ti abot igiban nyo. Tapno sana makastrak ti angin, nagdigdigos ka. anya? Ay nawaw, ada abot aya ijay. Tatang, pudno ka di sinirip yung manan, ni Nana Salomay. Ay, apay ka di kay maanawa iti kastang aramid nyo. Inton ko na isagmak kayo ni iti kastang aramidin nyo. Sino man na yatin ang ibagakan ka iti dayta. Sa anak mo taman nirip ah. Ay, makamu kay manlangay. Ngam no maisagmak kayo, gapo iti kastang aramidin nyo. Di dakto ko mapagpabasulan, tatang Ay nawaw. Di ka kadagdanag anak ko. Awan tidak ka sa mapasamak kanya. Kaputa sa anak ka man nirip. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo na to barok. Ada napatag nga ibagak. Ay, anya ka di day tanana. Ay, huwag nga. Sumra kayo pa Ay, agyaman naklaangan barok. Ngamuray sa anan. Kaya't kulaang nga ibaga abagbagaam di bastos nga amam. Apay ka di nana. Anya ka di man ang tinaramid ni tatang kada kayaw. Saan nga agsarda nga mang sirsirip kanyak? Iso abagbagaam. Sakbay ama kapung tutak kat anya pa'y ti maaramid ko. Ay, namin anon nga naramid ko day tanana. Ngam san mutlata, dumdumngag. Talaga abastos di amam. Kat amom ka de, apati ni Rika nga asawam kat may turod na asiripan. Anya? Ay, jak lang pagarop apatigaham ti asawa kat sirsiripan ni tatang. Ay, nawaw. Sige. Makaungot ako na Dajay lang ti gagarak barok. Makaamukan no anya ti aramidam. Basta siyak. Nakapanunot akon iti aramidag. Oras asiripan nakpadya bastos nga amam. Hagdigosak banan. Sakbay nga agdigosak. Saganak pa'y nga umuna tay impaburek ko adanom. Kat no makita ka siripan nakmananday jay abastos alakay. Isabwag ko kinkwanan to'y napudot adanom. Taak man tilaing day jay alakay malyong. Kung naktupay kat, adda talaga day talakay. Payman, isabwag ko kinkwanan day to'y napudot adanom. Daytoy ti siripan si kalakay. Nagsakit tropa ka na. Day tati ganabam! Bastos ka alakay! Manirip! Nawaw. Nato anak ko. Pangasim. Tulungan na ko nagsakit ang tiropa ka nay. Nawaw. Ay. Anya tinapasama ka na kay tatang. Apay an nalamaw ti rupayo. Kuha nga may anak ko. Sinabuhagan anak ni Manang Salome tagburbur ka na noom. Anya? Siguro sinirip yung manan. Iso ang nasurunan. Kastanti naramid na.
Wala na ka. Ang pangasim ta tulungan na. Agasam tinalabaw arupak. Ay, nawawa. Ay, apo. Unay kayong tatang. Saan kay kumatulungan? Ngam awan sa bali amang tulong kada kayo, no sana siyak. Mabit lang. Ipan kayo langin di ospital. Rika ba kahit? Tulungan naman. Ipan ta ni tatang di ospital. Mala, ito kayo pa lang dito'y salas tatang. Yaman nakrika balasan ko. Ay nawaw. Napanas pa ila tirupak. Ah. Unay kat nga agpayson tinakapayaan ti rupa yo tatang. Siguro, agnakam kay itan tatang. Ay huwag anak ko. Ikarik. Agbalbaliw ako na mamimpinsan. Ah. Rumbeng lang nga tatang. Tanusan. Ang mga nudak-dakas ti mapasama kada kayo. Huwag nga ron anak ko. Ah. Inuray ko pa yung ngabay na napasamak ti kastoy. Saak na kamiris. Rika balasan ko. Pakawanan nak. No pati si kakit siniripak. Ay, sapay la ko ma. Didak papanawan dito balayo nga gasawa. Ah! Basta ikariyo nga agbaliw kayong tatang. Di kay madanagan. Kaputa mapakawan kayo. Basta di yun ululitan tikas dyan nga inaramid yo. Ngamin tatang. Maditila kaya man niray. Ikarek. Diyan ko ulitin pa pulos. Tigas dyan nga naramid ko. Naimbag nga agsapam kabsat malyong. Ay, si kagayam kapsat sa lumay. Ay nawaw. Umay mukha di kita anti nakapay anti rupa ka na lamaw. Ah! Nakarugayam at talaga tinapasama kiti rupam. Ket day tati mayak. Kayat ko dumawat iti dispensar gapo iti naramid ko. Ay kwa. Ay siyak tirumbang. Nagkindaw iti pamakawan. Itsapay la ko mata mapakawan nak. Gapo iti panang sirsirip ko ken ka. Basta ikarimlakit di adimon ulitan ti agsirip. Diyak tumatan ulitan ti manglamaw iti rupam. Eh nawaw. Ay talaga jak kaya tindag sirip. Agbababawi ako iti panagsirsirip ko kada kayaw iti kalabas. Ay, nawaw! Agbaliw kan, tatamalyong. Ta mga nudakdakas tupay ti mapasamak, no ulitem tupay ti kasdi nga inaramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script Ni Miss Althea. isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Papanam ni Nita, di mo ibaga mapan ka manen makipurdi ah. Ay nawaw, kasano ana amuam na na Victoria. Nalabasan ka ngamin nga agdaldalos iti paraangan da Madam Kurdapya iti na minsan nga aldaw. Ay, kasta gayam. Naimbag man tamaan usam ti kasta trabaho ni Nita.
Kaslasaan ka mabambanog. Mabanbanogak met angam anya ngay nga rod. Anusan atawan met pagpilian? No sa anak ngagtrabaho, saan kami met amangan? Ada na panunot ko ni Nita. Anya day taan na panunot yun na Victoria. Masiguradok adak-dakkel to ti makwartam iti na panunot ko nga aramidam. O, ibagayong arudan ano nya day ta na panunot yun na. Umasidag ka kanyak ta iyara sa askuken ka ni Nita. Apaya kasta ti kawas mo bakit? Kunak man makipurdiya ka iti ayanda Madam Cordapia ita? Saan pa'y laang lakay? Iti pa'y laang ayan ni Nana Victoria ti papanak ita. Ne, anya ti aramida mi jay? Ay na, di mon saludsudan no anya ti aramidag lakay. Basta trabaho ah. Ay nawaw, amangan no illegal mo daytan at trabaho. Ay na, awanan ti adu asa uktap no sa anak amataktak. Wan gayam. Uray di kan agluto iti masida tamang yawi tulangan iti sidaan tayo inton pangal daw. Alang arod, mapanak Ay, mabit man lang bakit? Apay, Asino ti mangitulod ka ni Ronron iti pagadalan? ay nawaw. Si kapay laang at adang arod papanak. Apay nga kalaang ni Nita. Itay pa nga urayan ka. Ay na, pasensya ka na Victoria. Naladawak kami na nagriing. Saan nakakadian nakita ni Kapitan? Ay nawaw, siyak pa'y ti kunam nana. Inaramid ko ti inbilin mo kanyak. Sa anak-anak na iti paraangan da. Masigurado ka sa anak-anak kita. Ala, nasaya at nga rin no kasta ni Nita. Tarigatan, ang mga numakadlaw kat maamuan na pa'y nga agsusugal tayo dito'y balay. Awan pagdanagam nana. Safe tayo. Dagiti kadwa tayo nga agsusugal nana. Awan da kadipay. Ay, at dadan iti bodega. Ay nawaw, mapantayo nga rudan nana. Sayang ti pangabak ta kuma. Ay, wala. Mapanta nga rudan ta mga numang rugidan. $500, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Oh, manungay ti pangabak mo ni Nita. Ay, nasurok asa nga ribo na Victoria. Oh, makitam dayta. Instant money ni Nita. Ay, nawon nga rod nana. No amok lang at dagayang pagsugalan dito'y balayo. Di, sa anak ko man amapan agkakainaran iti kainitan amapan makipurpurdiya. Ala, umay ka manen inton malama. Ada pa'y second round. Ay nawaw, sigurado na nana. Kaya't kumanan ti mangabak. Agananad ka lang, ta mga numakita na ka ni Kapitan, kat umay agimbestiga dito'y balay. Ay na, di kay madanagan nana. Aramidak no anya timbagayo, tapno awan ton ti parikot. O sige, mapanak pa nga rod nana. Agsubliak inton madamdama. Magnaka ijay likod tapno saan nakaamakita dagiti kaarubak ni Nita. Ay uwan nagpaiso nana. Nalipatak metten. Mabisina kong tatang. Ay, mabit lang Ronron anak. Sigurado, agawid din ni nanang mo. Nakabaybayag ba't namin? Ni nanang mo dahil sumungat. At damot imot na nakasupot. Ay, ang damat langan ni Nanang. Ay, pasensya kayo, no itaklang lakay. Kanyat inararamid mo ya. Kanyat inaramid mo dyan na Victoria. Ay, kwa, tinulungak anak dalos iti unag ken ruarti balay dalakay. Mala, makantayon. Wan. Tani, mabisi lang ti anak na. Mangantay yung Nanang. Mabisina kon.
Aywan anak. Mabit lang tay kargak iti plato dagiti ginatang ko pangaldawan tayo. Manungay, may tinted ni Nana Victoria at hangdan mo ba kahit? Ne. Litsun mo ta ginatang mo si datayo. Ay nawaw, kat nawadwad met alakay. Mangan tayo kit din. Ura siya kat mabisinak met nagdalos. Mangan tayo. Maturog ak pay biit lakay Reingan nak inton alauna. Apay, agsubli ka kadi iti ayan da Nana Victoria. Wen, agsubli ak madamdama. Adupay ngamin tinasken adalusan ken urnusen medjay. Saan ba't una adakal di balay da Nana Victoria? Adu nga rod ti ipapaaramid na kanyak. Sigurado ka kadi pag daldalusan na ka, Ninita? Amangan mo't no da illegal nga aramidin nyo Nay. Ay nawaw, makaamukan no di nakpatyan. Basta siyak, ibagbagak laang tipod no, Lucas. Iti kasta tono ti boses mo. Kasla da ilimlimad mo, Ninita. Ay nawaw, anya ngay kumatiilimad ko ken kalakay. Anya oras San Lucas. Alas 6 iti rabii. Anya? Alas 6 ko na. Tulang kaya. Ay nawaw, kunak mataringan nak no alauna. Ririingan ka itay ngam di mo mat kayat ti bumangon. Siyak pa iti ungtan. Riniing naklat ta kumaa. Sikat di na kahit ti mariing. Ito siyak ti pabasulan. Ay nagluko kan ba kahit? Ay na marurudak man ken ka, Lucas. Di kan agungit tan alpas mutlangan. Asapa kan tulangan inton bigat. Agkape ka pa'y ninita. Ay, agyaman nak, Nana Victoria. Di ka matimay, di kalman. Ay, wan nga rod, Nana. Naiturugan ak ngamin. Sayang. Sapay adu timbay nakisugal, di kalman. At da 2,000 apangabak ko. Ay, nawaw. Balato nga rudan, Nana. Sige, ikan kay ti balatom. Oh, atoy. Talo gasot. Mabalin mat siguro daytan, Ninita. Ay na! Agyaman naklaunay Nana Victoria. Addan tumanan isugal ko inton madamdama. Ay katwan Lalaingampay tapno ang triple ti inted ko akwartakan ka. Ay, ariglado Nana Victoria! Oh, apay naliday ka, Ninita. Ay, naabak Nana Victoria. Ay nawaw, apay ngayon tulok mo maabak ka. Awanan na bati akwartak, naabak amin. Ay, agraman tinted yu akwarta itay kanyak, inabak da. Saan mo siguro nga aldaw ita, Ninita? Bumawi ka inton bigat. Ay, hawanan pangalak iti kwarta nga isugal ko, Nana. Ay, kat bumulod ka pala iti asawa ma. Dayjay pala ang tikunam, Nana. Saan nga agpautang dayjay? Ay, nawaw. No di na kayat timangted. Di mga lakalatan iti pitaka na. Iwanan niya. Nasaya at tinapanunot mo, Nana. Kastanto ti aramida ka pa man na makaawi da. Kinisayam ka di ti kwarta nga imbulsak, Ninita? Ay, nawaw. Apay nga yasyak. Asino kumangay ti daduma amang kisay? Saan ba't amagaw at ni Ronron tinangikargaak iti jacket ka? No saan na magawat? Syakla adagusan ti pabasulam, Lucas. Amangan mat no natnag mo jay dalan. Wano natnag mo. Basta lagi pam. Ay. Agpudno ka man si ka, Ninita? Awan ti pudnok ken ka, Lucas. Pangan ano kumamangay ta kwartam. Si kalangay at edat kwartana. Daktal tinagbaliwam. Manipod nagtrabaho ka kini Nana Victoria. Timangsit ka pa yan. Mapambanugak lang.
Iso ano mabalin? Saan asyak ti pabasulam? No adda mapukpukaw a kwartam. No adda gamit mo a mapukpukaw. Tadyak pagan ano dagita. Nalawag. Apay masapol nga agungot ka? Mabalin mat nga ibagam iti nasayat ah. Ay basta. Di kanto ti magsukon ka ni Rondron. Di pagadalan. Ta iturog ko pa ipit. Family di minton bigat nanang. Tatang, makaumay kayo kadi. No siya kanak ko, makaumaya. Jak amo ah kaninanang mo. Makaumay kayo nanang. Ninita, bakit? Apay aya. Asilagakan ka nakapigpig sa tasaong. Ay nawaw. Itay pa'y ngagsasaw ti anak mo ngam di ka sumungsungbat. Atindaram ka diti family day da iti pagadalan mo no saan? Sa anak amapan. Sana balita da ka matakadwana. Nasay sa atlat ta no mapanta adwa. Ay nawaw. Apay adagulit ka Lucas. No imbagak ka sa anak amapan. Saan? Ay, di ta kayo manlangan. Ni. Papanamon ninita. Agsubli ka. Awan ti bibiyang mo, Lucas. Apay nakas din ni nanang, tatang. Pasensya mo ti inam anak ko. Adala siguro parikot na. Wano, nabannog la siguro. O, ada ka matgaya mari ni Nita. Kunak do sarda nga mon ti agsugal. Ay nawaw, saan ang mabalin na Victoria? Nas kanabawyag ti kwartak nga inabak da kanyak. O, ada ka di pa'y kwartam nga isugal mo ni Nita. Ada pa'y nana. Ada pa'y limagasot ko ditoy. Nukas ta nga rod. Umunag kan. Madama ti sugal da ija bodega. Ay, sika ngay nana, saan ka makisugal? Ay nawaw, apay kumaasan. Sumaruno akto Agbantayak laang ditoy, tamang ano. Sinurot da ka. Narigatan. Awan ni Kapitan Itana na Victoria. Nakita ka nagpaili. Ay, nasayat nga no kasta. Awanan ti pagdanagan tayo. Isu nga umay kan nana. Taggidantan amapan iti bodega yo. Una yan ti kastoy abyak. Napudot man ang ti ulong bakit? Apay aya, Di ka man makibiyang si ka, Lucas. manong aldawa na kasta ka. Di mo pa yan maaramin dagiti responsibilidad mo dito'y balay. Ikanak man kiti ti kwarta. Ay nawaw. An mo ti kwarta? Di mon saludsudan. Ikanak kit di tanapatag ti pangusarak. Agpudno ka man. Adda illegal nga aramida man niya. Awan! Illegal asasawamat dita. Mangtad ka din iti kwarta oray sa nga ribo laang no iso. No addaman kwarta, igatang tayo pala iti kanan tayo ah. Di awan! Umutang aklatan iti sabali. Imot ka matgayam. Isumit lagaya makanayon ka nga adda iti ayan ni Nana Victoria, ninita. Inaramid na gaya man apagsugalan ti balay na. Agin di ammo kamanan. Sarde nga mon ti sugal. Sayang lang ti kwartam. Ay nawaw. Nas ka nabawyag ti amin na kwartak nga inabak da kanyak, Lucas. Kasano nga rod, no maabak kamanan? Mamati ka kadi kanyak, Lucas. Ay, awan lat ammo kon dita ninita. Nagdalanak dagiti kakasta iso nga ammok. Sabali itan, Lucas. Saan kumanatang kan ti ulom? Dumngeg ka kumamait. Jak kayat ama isagmak ka bakait. Danagmun aya. Da kami lang ti makaammo nga da pasugalan ni Nana Victoria. Awanan sa bali. Ulitek manan. Da kami laeng. Kasano nga rod no adagpulong ka ni Kapitan? Tinalpas kayo. Santo ang mapasamak dayta, Lucas. Ay nawaw. Sigamat ti masalaw ko iti dalan ni Nita. Naimbag nga agsapam, Kapitan. Sa dino nga ti papanam. Iti ayan ni Nana Victoria, Kapitan.
Makipordiyakan ko na. Kasta ya. Wan kapitan, saan pa nga minanalpas der aramiden may? Agpatuloy ak nga roden, tapno saan ka matamataktak, okay? Ay, sige lang kapitan. Wan gayam. Pakibaga kadang iti ka barangayan tayo nga adda maangay a General Assembly ije Barangay Hall inton umay a Martes, ha? Ay, uwan kapitan, awan danag. Siya akong timangidanon kadagiti ka aruba may. Damat ang tuk-tuk-tuk na Victoria. Amang ano dagiti kakadwa tayo dayta. Lugtaman kit ditiri daw. Kapitan? Ada ka din ni Victoria, Ninita. Wan, danina na Victoria, kapitan. Danya tumasapol mo, kapitan. Ada na awat wa text nga adda ka no pasugalam dito balay mo. Kayat ko amamuan no pudno. Ayaw ko kwa, kapitan. Amangan matnulok-luk kwanda kayo. Dayta nag-text. Wan nga rod, kapitan. Amamuyo ka din o sino tinag-text? Saan? Nga matapag apudno ti text da kanyak. Kayat ko makita ti bodega, Victoria. Ay nawaw. Ay, saan na mabalin, kapitan? Ay, saan pa yan nadalusan? Adda ka di ilimlimod mo. Iso adi mo kayat nga ipakita kanyak. Sorry, Kapitan. Amuyumat nga illegal ti sugal. Ngem apay nga intuloy yo, Victoria. Isumod gaya makanayon nga adu ti bisitham. Inaramid mo gaya mapasugalan ti balay mo. Kwak. Pagkawanan na ko, makapitan. Saan na maulit? Nasken nga agdalan kayo iti husto a proseso. Awan ti bibiyang ko no adu ti kwartayo. Saan na mabalin ti pasoksok kanyak? Ay, tsak kaya ti mabalod, kapitan. Ay, uray siya. Awan ti mga sikaso iti anak kanasawak no mabalodak. Awan ti maramidak no may papan iti naitabanag. Noan niya ti panusa na kada kayo. Sangwin nyo. Ay, BI at talaga dayta na Victoria. BI. Anya ngay dayjay. BI, bad influence. Bad influence. Kunam saan nga bad influence? Ay nawaw, as long as it sounds. Anya ita ti planaw. Ada kwarta pagbayad mo, wano pagmultam no multaan da ka. Pangala kumangay. Ay gati pagbaludan ti turong mo. Binagbagaan kay din, di nakingkas-kasaw ni Nita. Tulungan na kumaalakay. Diyak kaya ti mabalon. Aha, pasensya ka na. Kasyan nakmata ka, Lucas. Ay, nasaysayat mo't lang ti kastoy, tapno ada pagnak ma'am ni Nita. Kan tapno sarde nga mo ti agsugal. Ngamen, biyag mo lang ti madadaal, no di mo pala sardengan, dahi tanga ramid mo. Ay, nawaw! Ay Nana Victoria, agbalin ka kuma a modelo, wenno pagwadan dagiti kaarubam. Saan alay ta sikapay apaket ti mangidadaulo iti illegal nga aramid. Sikamat ni Nita, ano samkit di ti makiportiya, wenno makitegged para iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Dagitoy tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pare, sikabat ti masabat ko. Ay nawaw. Kung nagwasino tinapintas sa masabat ka, si kamangaya mariminda, ay nawaw. Nabartek ka talagan pare. Saan asyak ni Minda? Sanaya! Sino ka ngay? Mingmingan ka mampay. Tapno mabigbig ka, mingmingan ka. Ay, di na kan tagdardarasak. Adapay papanak. Ay na. Pima naman. Inakayat aming mingag. Rupa na. Uray, bakitan ngam napintas. Bailang! Naggapan nyo ka din, anang. Kasla, di mo ti aurayo ita. Nakamisuot kay Mike. Nasabat ko di tadalan tigayam mo apadam amam martek. Ah, Pinawagan nakit din iti Minda. Idi imbagak asaan asyak ni Minda. Mingmingan nakpay kano tapno malagip na no asino ak. Ay nawaw. napay kasaron nyo. No, di na kayo mo na bigbeg. Uray na bartek ti may sa atao. Makabigbig. Apay gaputan na bartek. Pati mata na nabartek mat. Ay nawaw. Ay, kada posibilidad na, anang. No, nakaro ti bartek ti may sa tao. Kumaano nakaro ti bartek na taisaw. Magmagnamat. Diwer-diwer lang ti panagnana. Napay masaron kayo ngayon, anang. Na, isakit mo dya pada mabartag. Ah? Saan ko maabartulumi tinagan na no diket bartag? Unay kita bartekan. Ay, nawaw. Da kayo, Nubunyagan nyo iti bartek ni Tata Bartolome. Papa naman ang Arkadio. Kaputa nakita man agpalaod ni Tata Bartolome, agpalaod ka man? Ada ka di ipatrabaho, tapay damagam no papanak. Masapul ka di nga ibagak ti obraam ay nawaw. Nagadua trabaho. Ngam no nagkuyog kayo iti dayjay apadam abartek. Kasla kayo lang napadanuman atukak. Naa, Kukak kayla kukak. nakaado ka na. Ay, sige bagay. Bye-bye. Hoy! Inton simangpet ka manan. Saanan nga Arkadio ti sumangpet anagan mo no di kat artek ton. Ay nawaw. Artek ti bagay anagan mo. Saan kat nga Arkadio, luko! Apay nga imbagayo asaan nga Arkadio tinagan ni tatang inton sumangpet, nanang. Ay katuan ata sigurado ang nabartek manan inton sumangpet. Nanang, naimas ka di ti arak? Anya naimas? Nasanger napait, kasjay. Raman naktuman met no niya ti raman ti arak. Ay saan? Madi ti arak, anak. No madi, apay nga rod na kayo kayat ngayon ni tatang. Oh, Kasta dagiti tao akurang ti tornilyo ti utek da. Ha? Di da mo tinasayat ken saan. Ay nawaw. adda ka ti tornilyo ti utek? Ay nawaw. Ay pasensya kan anak. Tila malablabid kon. Ay lipata mo timbagak. Sa uklang dayjay ta masurunak ngamin iti kinalaing ti amam nga agbartag. Sa langit, wala ang
Addan ni Artag. Ay, sus. Igaraw naman nga ta, naputi kinadagulit na. Apay ako na yung adagulit, nanang. Ay, saan mo adamagan, anak? Nakaro nga min no nabartag sa uasa umanan. Ay! Ay! Apa ka sa tiro pati napinta sa bakit ka? Kaslan ako nasmet. Anya anak ko nas asasawam? Ay, nawaw. Ay, sukat tay ko na kanabartag ka man na sumangpat. Tayo nga talaga dasawa ka. Amo na. Panawanak ditoy. Tamad-damat isagat ko itarubayan. Isardang munti pa nagsagad mo tag. Salat tamang kita. Anya? Tararan tan. Ay, na, di na ko pagpabartag ang sigang artag. Nagmetag sala dito yarubayan. Agkanta ka man tag. Salak bakit? Tatang, patok karag ti cellphone ko, tagsala ka. Wala na. Patok ka rin. Ta, makitam ti kinalain ko as sumala. Anday tantirak at tukar tatang, tagsala ka yon. Itan. Tam ti lain ko agsala. Na. Apay ngay. Ala, napatugaw kay mo tatang. Ay, nawaw. Nay. Wah, sana na ipatugaw na dyan. Parti ti sala na dyan nakaw. Parte ti sala. Di yun samot na mo ti agsala. Kung kunayo laan. Ay, naumunag kayo man nga gama. Day kay lamabain. Agsalsala tinabartag kat boy-boya ang matapat patiray ukan. Kababain kayo. Ay, nawaw. Ibain na kami kidan. Ay nawa, umay ka kidit na agsala naman. May ati patugtog ka ni boy. Umunag kayo na ipaspas ko kan katoy karaed. Rugita kaya, ta karay din na, bakit? No kasta na bartag ka, kas kalarugit. Natulpat ay turam. Pero no, nadulpo na ako nam. Ado pa ila ti atiwag iti kinataran, no. Di ka man nagpalasto. Ay, wow. Kaya pa sumatin pa ka. No, sana gapo iti kinatar ko. Apay, kinayat na nga round, Nataer ka no saan ka nabartag. Ah. Ngam no kasta nabartag ka, awanan ti taer mo. Amom nga round, tumal na ka man. Ano pa yun, nabartay ka, agbaliw pa iti rupa kaya. Anak kadyo ta. Si kamo bakit? Ay, nawaw. Natay ka naman nila kay kulas di tadaya. Hintay man kidi makilamay. Dahita kumamot ti ibagak kada kayo ay, tata. Intayo Ay, agkita ta nga umuna dyan sa ti store tag papudot ta mambaset sak pa mapan. Ay kayo na tata. May maya lang no kargado ta amapan. Ay nawaw. Ay, mapan ka di man ni nanang mau. Masigurado ko dahi tata. Ay, tata. Agkurso na da kakadi ka ni nanang ka. Hehe, napintas mo ka ni nanang mau ray bumakitain. Ay, di na ka dekagora no sirpatak ni nanang mau. Apay kung makagura kayo ngay. Kirik na yung mo dahi tata. Dayta katikayat ko kang ka. Hehehe, man nakaawat ka. Iso manipod ita. Awagan na kung iti tatang, wan. Ay kayo na tatang. Arigla daw. Hehehe, kasta tikayat ka, anak. Natulnog. Ay nawaw. Kaslad naman ang pagtultulagan nyo kani Tata Bartolome. Ay, intay ka no mo lamayan inton rabi ay. Lamayan? Ay, nawaw. Asino ti malamayan? Di mo ko na ni Tata Bartolome. Naa. Saan mga iso ti malamayan? Iso nga rin tinangibaga, intay makilamay. Adda ordinansa ti barangay tayo, abawal tinabartag amapan ni Jalamayan.
Ipalagip ko kan ka asaan amabalin amapan tinabartek ijay ay nawaw. Sino mo tinang ipaulog iti dayta nga ordinansa? Sino pa'y kumangay? Kat dagiti opisyalis Alangan met nga dagiti mamarte kapadam. Agin lalaing mo dagita nga opisyalis. No saan ko ida nga imbutos? Amangan no saan da nagbaling opisyal. Oho. Agsao ka manan ako nak. Manumalata butos mo nga may maysa. Na. Pagsayaatan ti kaadwan ti araramiden da. Masurunak iti dayta nga ordinansa. Iparit dakit din ti panaginom ko. Ket saan damat a kwarta ti gatgatang ko iti arak. Oh, sinalbag. Mabalinan ti mapan ni Jelamayan. Alain tati nabati nga arak tay tuloy ta nga inuman ni Jelamayan. Amangan no makita dagiti opisyalis ata. Bulsam at adakkel mo ta bulsam. Ilibas tanto nga inuman ni Jay. Sige tatang. Matongpal ti bili niyaw. Kasta, anak. Natulnog ka talaga. Ay, naibagam ka di ka ni nanang mo akorsunada. Ay kwa, saan pa tatang? Ay may mayat ano da kayo ti mangibaga. Ay na, kaano nga ta nga ibagak aya. Umay kay to ijibalay. Taiso ti panangibagayaw. Nanang, sumungod da tatang kan tata Bartolome Kusla na bartek da Ay nawaw. Apay nga imay da na kainom. Ay na, nagkuyog manan dagiti dua abartek ken artek. Ay na, di da lamabain. Sapay addamat tanod itay nakitak. Amanga no makita da ida. Bayam no makita da. Bareng agnakam da. Di da dumdum ngag iti sao. Bayam asagrapan da ti kinatangken ti ulo da. Ay no, naibagak lang arudan ka ni Arcadio itay asaan da nga uminom. Pinagawid na kayo titanod idirabi tada kayo laang tinabartag. Di kay lamabain. Anya ayat impakpakanday jay Bartolome ken katakay kayat mo akakuykuyaw. Nasingput mo ni tatang Bartolome nanang. Nasingpet nakaturog. Ngam no saan dagop met nga bartek. Bagay na lajay naga na Bartolome abartek. Natarmait ni tatang Bartolome sang kaday nanang. Uray taer na amin at taer numamartek matayawan Ang nasingput ni tatang Bartolome. Aguray ka man si ka Arcadio. Apay nga isaksakit mo. Apay atatang matan ti awag mo kan kuana. Idinto ta idikit saan mat atatang ti awag mo. Ay nawaw. Dakas ayan no awagak iti tatang. Amuyaw. Kaya't kung agbalin atatang ni tata Bartolome. Anya ti kayat mo asawan. Umay nakanto kano pasyarin nanang. Ay nawaw. Tapay kumangaw may nakpasyaran. Naimbag arabi mading. Umayak man pumasyar. Anya? Asino ti pasyaram? Iska, ding napintas. Iti da ito yakin na lakay ikaw. Itakla nakarik na iti kastawi. Anya kumaday taarik na ay nawaw. Tsak man maawatan ti bagik ading. No makita ka, kapumigsa ti kidag ti pusaw. Sikan sa ti makagapaw. Iswa sikat ti makaagas. Ay na, sa anak a doktor tapno maagasak panagkidag day tapusom ako nam. Amangan no kanayon anabartak day tapusom, isong agkidag ako nam. Ay, san mate. Uray sa anak anabartek, no makita ka. Ay na,
Pumigsa ajak mo manawa. Pasardengam ka di ati kidagna. Ay, tumal na ka man! Sa anak nga ubing tapno dramaam. Ay, saan na drama da iti ading ka? Pudno da ito'y. Jak inarapaap ang maadaanak iti asawa ama martag. Ada kemana nading ka? Tanya ka di manan ti ibagam. Apay nga da ka. Sakit ti pusaw. Si ka lang ti makaagas kunak. Dextrusan kan tupay iti San Miguel tabarang may munawan ka. Nay, may mayaman na. Ang mga nuadada sumarantaak. No madextrosak iti arak. Di ka man. Dinakiramraman iti kinamamartek mo, ah? Saan ka ba't nga ramraman ading ka? Saan ka ay naman iti arak. No, dahil ti likes mo. Saan akas ti kayat ko asawan? Agawid ka kit din, taing ka maturog, tapno may munawan ka. Ay, saan ka di mabalin na dito yak maturog ading ka. Ay, nawaw! Jak kayat nga dan nabartek ang maturog dito'y balay. No, di mo kahit nga dan nabartek ka maturog dito'y balay ma. Apay nga ron na paturogam ni Arkadyaw ka nabartek mait. Ay nawaw. Saan mo nga amo tilablabidam? Nabartek ka talagan. Agawid kan! Awan ka di tinamnaman ni Tatang Bartolome kada kayo, nana? Jak pulos inarapaap ang makaasawa ak iti maysa abartek. Kahit no nga, saan amang martek, nana? Kaya tiyaw. Nulakit di makatulong ken nanakman. Mabalin na maayayo ak ang makiasawa manan. Ngam no mamartek, uray agparintumang. Jak tupulos kayat. Isu asika, tapno saan na ka nga isukat ti asawam, sarde nga mo ta kinabartek mo, lukaw. Ala, nabartek ka manan. Makauman day nga ugalim. Diyak mga agbiag no awan tiarang bakit? Pili ka man nga rod. Naumakon kan ka. So pagpilyan kan. Saan? Jak! Apa nga kasta? Saan na kasta? Bakit? Gumakaro din nga dyan tiarak. Promise! Basta saan na ka papanawan? Wan? Daytoy ti ultimo a desisyon ko. No sardengan ti arak, mangnamnama ka adi ka panawan. Ngam no agbartek ka pa'y, di nak mapabasol no panawan kan. Ay, nawaw! Idyan tinakaro apa nagbartek, tapno di nakaisukat ni baket. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw!
naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ka di tinagan day ta asom, Lili. Ay nawaw, nagatidog-tidot-dot na Kanayon ang nakadila tinalabasit adila na. Pinanagan iti mistika. Napintas ti asok, saan ka di? Ngarot, nagatangan nyo ka di. Ada nang irigalo ka ni nanang ko. Apay? Ay imbag man, tarinigalwanda kayo iti aso. Nagpintas, ay nawaw. Kayat mo ka di ti madan iti kastoy nga aso? Una! Tatang, gumatang kayo man mat iti aso. Apay gumatang tayo, kat adamot ang ti aso tayo. Day ko maaso akaslay di aso ni Lili akaaruba tayo, tatang. Ay, anak ko, nangina ti kasjay nga aso. Awan ti igatang tayo ti kasjay. Nagpintas ti aso ni Lili. Adda ko mamat kasjay ko. Ay, ladingin tag-anak ko, Igatang tayo langin iti masapsapol tayo iti balay ti kwarta tayo. Adamot tayo aso tayon. Adda nga paiso nga nagalasmet. Apay naalas ako nam anak ko. Nalaing damag nga agtaol, no adda sa baling o may atao. Mayat agwardyan. Amom nanang, apalan ni Boyet to'y asok. Napintas ka no? Nangina nga min dayta klasin ti aso anak. No sanda nga insagot dayta kanyak, jak makagatang iti kasta klasin ti aso. Kuna ni Boyet akayat na kano ti maadan iti kastoy nga aso. Pangalaada nga ikatawan mo ti kasta nga aso ditoy ay nawaw. Jak amo, ano pangalaan da? Anya ka ti magbaga ni Boyet kada kayo, tatang? Igatangak kano iti aso. Aso? Ay nawaw, taapay ti aso kat adamat aso tayo. Umapal iti aso ni Lili. Nangina day dyan aklasin ti aso, tatang. Ditang roti imbagak iti adim. Igatang tayo langin iti masapsapol tayo iti kusina. Imbis nga igatang iti aso. Sumat lagaya manaliday ni Boyet. Nangina mat nga minti kayat na nga ipagatang. Ay man dya adim. Saan arumbang nga apalan na ti aso ni Lili? O sige, kasaok ni Boyet, tatang. Tapno saan nga umapapal. Oh, apay anak kami suot ka mangkit kita di taaso tayo, Boyet. Kas di ko makapintas ti aso tayo. Di aso nga ni Lili. Anang? Saan mo nga palan ti aso na? Tapno pumintas ti asom? Baduam. Ha? Pumintas day tano, dabado na. Aywan sa Ikak to man iti bado na tapno pumintas. Kay bado na timang papintas kan kwa na. Wala ading ko, no napintas ti bado ti aso, pumintas mat ti panangkitam kan kwa na. Saan na alas ako nam? Ato ti order mo nga underwear. Napintas ni Maris na kan sabong-sabungan. Napintas nga agpaiso Magustok man ti tsura na. Pares abraken panti sabong-sabungan. Uy girl, tay bayad na nga ruda natin nakon. Adapay nga min order dita daya. O sige nga Rodan, mabit lang, taala pa iti bayad na. Thank you. Napintas din sa lapay ni Manang asabong-sabungan diti balay bayan. Tilupot
Mayat daytoy. Alaak man tay pabadok iti aso. Aguray kasi ka nga aso Baduan ka man. Tapno pumintas ka man. Mabadwak ti aso. Ingka magpasyar. Umay kan aso. Iguyod ko ti talim. Saan ka diyan napintas mo ti aso? Pintas kit daytan. Ilik kami ti pantikan bra. Ay nawaw. Apingin yung katawa ka nga ron. Akin ko pa iti dayta pantikan bra. Ay pasot mo iti asom. Inkabil ni manang ko di sa lapayan. Inalak at impasuot ko iti aso. Impasuot mo ka diyan nabasa? Saan? Nakita yu ka ditin sa lapay ko nga underwear, tatang? Awan mo ten, sapay kagatgatang ko dayjay. Awan mo tinakita. Kita ay mata mga no nayangin laang mait. No nayangin, adala ko maditaro bayan Sana kaskarina mayangin dayjay, tadamat sipit na. Ne, apay nga ron nga awan ngay. Sayang mat dayjay. Sapay nangina pay mat nga ron. Oops. Datang dito balay. Asok ang napintas. Aguray ka Kaitali ka pa. Manang! Nakitam ka din tinapintas nga asok? Oy, kaano pa nga ibaga man napintas ti asom? Ita! Ano kaya't mo makita ti asok? Ingka kitain. Aday di agdan ang nakapagod. Ita man pa nga ibaga man napintas ti asom. Nan, inak man kitaan. Manang, di mo ikatang gibado na Pasuot mo iti asom, ti kagatgatang ko nga underwear. Imbaga mo ikaktibado na. Iso nga di nakitak di balaybay mo. Isong timpabadok manang. Napintas sana Ay, loko ka nga ubing. Kasano binadwam iti pantikan bra ti asom kat kalakyan mat. Saan damat nga mo akalakyan? Tanabungan mat iti underwear. Ay na, salpag ka nga ubing. Awan lat di mo ara-aramidan. Napinpintas la tatoy asok ngam day ta asom. Alright, tapi mintas idinikak iti underwear na. Ore adda underwear nan, alas lat tamat. May mayat pa lang to'y asok. Awan nga minigatang may iti kasta klase iti aso, Lili. Iso aday ta na alas nga aso, ti binadwap. Wala, tapno mayat mat akitaan. Noon kami agpasyar. Impan mo ka din ni kalsada nga yan ti adwa tao? Uwan, kat amin ang makakita. Maragsakan da. Pag ko na amat maragsakan da. Uwan atag kakatawa damat amin. Nanang, gumatang kayong mamatitibado na to'y asok. Anya jay ko nam? Igatangak taasom itibado na. Ay nawaw. Uwan nanang. Ningamin boyet, adabado ja aso na. Uray adabado na, tanagalasmet nga aso. No badwam day ta asom, saan na makita day ta napintas adot-dot na? Ha? Ay wansa, may mayat nawan bado na. Tapno sana malingdan ti Maris. Ken ti atidug adot-dot na. Wan anak. Adulakit di ti umapal di ta asom. Man-mano ngamin ti kasta klasin ti aso dito'y lugar tayo. Mala,
Kakit di ipasindayag ka dagiti padam nga ubing dayta napintas nga asom. Ay, unanang. Ado ti umapal no kastoy makitkita datoy asok. Nagpintas kun kunada. Napintas at talaga dayta asok. Ay na, nagpintas met na dati asom balasang. Ado nga agpaiso ti mangibagbaga na pintas toy asok. Apay, naigatamit ibado na, tapno na pimpintas pay. Adala ko kababasit abado. Malingdan ka no ti kinapintas na no ikakitibado na ko naninanang ko. Oy, tapno saan nga agsakit ti asom? Gumatang ka iti face mask, ta ipaaramat mo dita asom. Adala ko. Mayat sa ngagpaiso, tapno na isalsalumina kadagiti pada na nga aso. O sige, gumatangak iti lako yo a face mask, manang. Well, ada pumintas dahi ta asom, no, the face mask na. Ako ka. Daytoy. Daytoy, tinapintas ti Maris na a face mask. Sabong-sabungan. O sige, igatang kun to'y inted da nga igatang ko kumaitibado. Ni, apay nga the face mask ti asom? Tapno saan ama COVID ti asok, isong ada face mask na. Ala, kita man ni. Ala, saan naman katal na ti asom? Ikagkagumaan na mo ni ikatan ti face mask. Kita niyo ti asok, nanang. Nagpintas. Nangibaga nga ikam iti face mask day ta asom. Jaglaklako iti face mask, nanang. Iso nga imbaga na nga ikam iti face mask tapno makalako. Mayat no kas na, nanang, tapno saan ama COVID. At adama ang santa asom. Saan atao day ta tapno ag face mask? Apay ngay, nanang. Di namat kayaton ti manganday to'y asok. Ay nawaw. Apayan ngay. Amangan madamat sakit nan. Amangan mat no na COVID, nanang. Taula ang ti ma-COVID, anak. Apay nga rod nga itinaikat ti face mask na katsana namang mangan. Ay, nairanala siguro, Apay nga aglaladot ti asom? Adan samat sakit na. Di namat kayatan ti mangan. Ay nawaw. Ay, yada yung pay nga rod. Ang mga nung maalisan ti asok. Ipanyo iti doktor ti animal ti asom. Ibag kaninanang, taipan minto iti veterinaryo ti asok. Wen tap na masigod. Nalaka ka nung agsakit ti kasta nga aso. Imbag ti asok at naandor ka no iti sakit. Kabuting siguro ti sakit day ta asom at nagalasmat ngamin. Ay nawaw. Oras saan unay anapintas, tanalaing met agwardya. Taulan na, nada umasidag ataw iji balay. Apay na kami suot ka, boyet. Ay nawaw. Imbaga nga min nilili akabutang ka no ti sakit ti asok, tanagalas ka no. Adamat ay kabutang ti sakit. Ay nawaw. Agsaksakit nga min ti aso na. Maalasan mo nga yas asidag ti asom, tamang maakaran. Narigatan. Kun manang, ura ibaga na asaan na napintas ti aso, basta nasa lunat. Wen aading ko, uray tanalaing nga gwardya day ta asom.
lata amangan ti asom. Kuna jay veterinaryo anakaro kano ti kasasaad na. Saan ngamin anasigod? Awanan ti pasindayag ko kadagiti padak nga ubing nanang. Uray, tadamot ti aso akas iti aso ni Boyet. Ay nawaw. Ngam, sayang tinapintas nga aso. Hoy, adamat sa bali nga aso mon. Saan nakasla din na pintas nga aso? Ay nawaw. Iso nga rod, dayto yan gagangay nga ukan ti aso. Kasmat lang di ta asom. Ita, agpadatan iti aso. Gagangay laangan nga aso. Masayangan ak iti aso. Ngam, kurang nga ti panangasikasok. Iso nagsakit. Day amon. Ingkamat ikan iti underwear na day ta asom Tapno agpadada dito'y asok. Ayun sa. Agawi dakpay. Kainak matikan iti underwear na. Agkuyog tamang ipasyar ka dakwada. Ay nawaw. Aso naka-underwear. Makaayat Una yun. Nakaibagak lakat nga rot ti pagkakatawaan. Jemat kagat-gatang ko nga underwear timpasot ni Boyet iti aso na. Ay nawaw. Banag at tinulad mo't ni Lilay, akaaruba tayo. Inala na kanumot ti kabarbaro nga underwear ni nanang na, kat impasuot na iti aso na. Oray saan anapintas ti aso no nasalon at kan makagwardya. Ayos lata. Ay nawaw. Ay nawaw! Ipatag tayo dagiti taraken tayo. Tapno adagwardya ti balbalay tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ka ditin lutom amasida, makay. Ay nawaw. Adayain sangbat mo nga ilutok lakay. Apa sakti mangirimidya, iti ilutom amasida. Kahit naggakwak nga ron di baghag. Nangala ka kuma iti kumpurmi abulbulong ijay tapno adaing dengdeng kaw. Adaya maala amadengdeng iti naglabaa. Ay una yan. Nabambanog ti tawa, sumangpit na naggapo iti bangkag. O pa'y naluto si Dain. Ay kagumatang iti sardinas iti stop. Mapisina ko. Adaya intad mo akwarta paggatang kaw. Tinaglakwan mo iti ugin. Awanan at tay pagatang mo iti arak. Nalipatam samat na naginom tayo idi kalman. Uray kala nagpadpadano medya tugaw mo. Naglaba ak adi na oras. Pati dagiti ulas. Inramraman mo apinadanuman ay nawaw. Nanang, por tayo man. Igatang ko man iti ice cream, no lumabas din na kamotor naglaklako. Ay, awan kwartak barok.
Oh, pay nga ron, igatang tayo, iti sardinas sa sidaan tayo. Saan ka di date kayo kaya naglako iti uging? Naibusan ay tindak, iti kanikadwa pa. Hmm? Diyan nabat-bate, impagatan mi tatang mo iti arak. Arak man ay. Aming nga ubigin kung lumabas, jag laklako iti askrit. Siya plakyawan igatang na. Ikan-kanto itong makalako tayo man ng iti uging barok. Utangak man langin mo kaya't natip pa utang. Anya, ice cream, utangan, ay nawaw. Mautang tupay ti arak. Di mautang mit ti ice cream. Umutangak man kano iti arak, manang. Anya, bigbigat, umutang ka man ng iti arak. Awan pa'y buhay naman, no? Iso ajak pa agpautang, ay nawang. Kasta aya. Inton ada gumatang inton madamdama. Adanton buhay na mano yaw. Di mabalinton ti umutang. At idugan ti listahan yung gapo iti arak. Iso nga agbayad kay pa'y nga umunasak baya pautangan kayo manan. Saan ka di ang mabalin ng umutang iti tinapay manang? At idug nga rudan ti listahan yung dito, eh. Arak lang mo ti impalistado. Saan at tinapay? Nay, nakabisuot mo ni Junior Apimanaw. Apay ka day. Kasano, bigbigat nga utang iti arak. Dimbagak nga atidug ti listahan da iti arak. Agpalista ka no iti tinapay. Paarak ka no matlang ti impalistada nga utangan da. Ay nawaw. Ay, ubing lang agpaiso. Agpaiso ba ti kunana? Arak ti atidog alistaan da. Siyan kek atinapay. Ay na, uray anya ditan ti utangan da. Tamanayunan man ti utang da. Agbayad da pa'y nga umunaan, nana. Gamno siyak. Awan siya pa'y mautang kaw. Mabalin ka diti umutang. Ay nawaw. Jak nagpautang itay bigbigat. Awan pa'y buhay na manok. Ita, umutang kayo manan? Malaki din. Tawan mo ti utang kuken ka. Itak lang mga umutang. Oh, ayan ta inutang mo nga arak. Sanda ka no amang ted, tatidog tilistaan nyo iti arak. Isa, di da kaya tagpautang. Uray tinapay, di da kaya tagpautang. Sino tinangibaga nga umutang ka iti tinapay? Ay nawaw. Tapno da ka Umin-inom kayo, idinto tasya. Jak umin-inom. Di tinapay ti kukwak. Uminom kayo, mga anak mo't iti tinapay. Ayan nga iti inuman me, katawan mat nga rod na utang mo. Ay nawaw. Danom ati inuman nyo, may mayat pay. Saan ang makabartag? May kadigim matang da iskay ti arak di doy. Saan mat nana? Apay ka di? Ay nawaw. Madama matinom da ijarubayan da. Naggatangan da ngay nga ta itiin inuman da. Uno. Inutang da iti sabali at tersena. Hinkadamagan ano. Naggatangan da. Uno imutangan da. Day takot inakdamdamaganan. Naimas ka dit ti arak nanang. Apay akay kayat yu ti uminom. Da, para ka dagiti nataengan lang da ito'y barok. Saan para ka dagiti ubing akasken ka? Apay nga rod nga tinapoy. Kat kanin mo tinataangan kan ubing. Agsipod ta ti arak ket makabartek. Ti napoy saan? Apay nga min ngagbartek kayo.
Saan ko aranta ti agbartek? Uminumak laeng. Ngam no malabas ko, mabartek ka magayam. Amuyo mo't gayam. Apay ngay nga uminom kayo. Kat kunayo ang makabartek. Saan man anagado sa ludsud mo? Ne, ka man lang gumatangan iti kanam. Sige man nanang, inakon. Ay, kanya dinted mo ko ni Junior. Inig ka kiti igatang na iti kanan na. Takuna na aramanan na kanu ti arak. Ay, nawaw. Apay kano aramanan na. Adaman ni ibagak basang. Sapay kumata, sana sa bal, ti pagawatam, ay nawaw. Anya ka di day jay ante. Anak nga men, ti pangibilbilangakin ka. Iso bagbagaan ka kuma. No anak ti pangibilbilangan nyo kanyak. Inamat nga raw ti pangibilangak kada kayo ante. Di ka nagsaya atin kay basang. Makitak nga min ket. Saan anasaya at jay kanayon yung iinom iti arak. Di mo ka di makita, pati dagiti anak yung naglaing da mga uminom iti arak. Jay laeng inaude ti saan amamartag. Pangikat laeng mat iti bannog, ti panaginom mi ante. Saan mat analabas? Ay, yan ka di pa'y analabas, day tadanda di inaldaw nga uminom kayo. Ay nawaw, si kayo ang makidagdagan. Into kino ada kwartayo. Arak met ti kang runa nagatangan yaw. Pagin inanaan milaeng met ti panaginom mi iti arak ante ay nawaw. Adanto pa nagbabawi yaw iti kasta nga aramidin yaw. Anya ka di bagbagakan ka ni Auntie Simuna. Madi kano ti kanayon tayo apanaginom iti arak. Una yan. Saan mo't akwarta ni Auntie Simuna ti gatgatang tayo iti arak? Ha! No maminsan matkit de, dapunto na. Di na ngaminrik na ti marik na tayo ang mabannog. Kasapulan tayo mati arak tapno maikat ti bannog tayo. Apal na la siguro tawang aming kadwa na di balay da. Kanayon ngagmaymay sa. Aya ba mangki di ta makiinom kada tayak. Tapno makarik na iti ragsak ti aginom. Ay nawaw. Adasik man nga wisan nga agpaiso tapno makiinom man. Ay na, medyo naparte ka kon bakay. Diyan kasama ka pala na mapan ilinong. Diyan wang ta. Ika man ilinong. Ikan. Oray, hakit, nabarte ka sa. Mga numatulid no sumang-atak ang mapanag palinong itinwang. Sapay na pudutan. Mabilag tinwang. Nan, baon ko ni Junior tayo so ti mapanag palinong ay nawaw. Pukaw ang marodan. Mapanad. Ingkay palinong tinwang barok kanay napudutan. Ikandak pa iti igatang ko iti kanak Adaglakla ko iti ice cream iti kalsada. Malawan, ikan ka iti 30 pesos. Adun nga ice cream ti magatang na dayta. Ay, sige na lang. Inak to yung madamdama. Gumatangak pa iti ice cream. Di manawan. Ay, inak manan uminom. Tada mapanagpalinungan. Di mo lesamang pwede ni Junior. Ay, napansiguro na ki ay ama.
Idinalpasan nagpalinong itinwang. Ay, maturugak ta na bartagak. Inton sumangpait. Ibagam kan ko na, mapan na iway-iway jinwang. Inton, dalam, Ay, uray tsak. Bartekak mat. Iturog ko pa'y mat. maturog ta nga raw dan. Inton lumawasawan ta. Sa tama panaggaik, iji bangkak. Bakit? Maringkat, malaman. Ay na nagbayag titurog ta. Ay na. Malamat kag Pyson. Awan sapay man ni Junior. Napanan na nga tangay. Mga ano na pan, nagiwayway, tinuang tamalaman. Kalapit na kasta. Awan mat aramiden na. Ay na, imbakta na ka rin kayaw. Nay munawan kayo ka din. Ay na, jakmat nakapuutan. Malamgaya man ante. Ay na wow, nakita yung ka din ni Junior ante. Siyan mat, napanan na ka di Napan na siguro inwayway itay jinwang, antay. Ano pa nag-aapon ng tinwang tadanda ni nagsip nga tay na wow. Napan man nga tan iji balay ti kabagis na. Saan man ay nasimbang pait. Inggaraw naman ang ti kinapaliwawang na. Ay na, bigatan ngam saan pa'y matasimbang pat ni Junior ay na wow. Kasla di mo ti aramin da. Masigurado ka naturog man ang iji balay ti kabsat na. Ay na, nagbuya man nga tan iti TV so saan man na nasimbang pat. Sumangpit to no makalagip. Kasta na dayjay nga ubing. Unapan iti ang ti kabsat na. Ay, di nan malagip ti sumangpait. Ay nawaw. Alala, hingkag lutaw. Ni, Tata Dalmas, itaman pa'y. Ay, agbayad kayo ka din iti utang yo. Paunak pa'y lang at akurang ti kwartak. Bayadak tumit lang ti udik inton adda kwartak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Saan nyo kumapay bayagan ti agbayad? Tapno damat pagsakadak atata. Wen, danag mo na ya. Naira na lang amin gawan pa'y kwartak. Manong ka diti ipaunayo tata? 20 pesos. Umutangak manan iti arak. Ay nawaw. Anya? Saan kan nga gungay? Joke only. 200 ti paunak. Sa nga ribo ti utang yo tata. Di na pa'y kakatlo ti paunayo. Saan kayo pa'y nga umutang tata? Awanan at ipagsakadak iti lakok? Ay imbag ta simbangpet kan barok. Nangiwaywayam ka di itinwang. Ha? Nuwang ko na yun, nanang? Day, hapayakas lang nakigtot ka. Saan nyo ka di anapan inwayway? Kasano nga iwayway may? Kat saan may nga amaw no sa dino tinang ipalinungam idi malam ay nawaw. Ayan ni tatang. Napan siguro ni Jabang kaga. Tiyam muna kat napan mo manan inwayway itay bigat. Nagturugam ka day ijay ka day ayan ti kabsat maw. Wen, kwa. Hapayakas lama di tarupam. Ada ka di problemam. Di yung ka di kinit-kita, di malam tinwang. Nasaan ka di asika nga rod ti imbaon may, amapan mangipalinong. Nakaturog kami idi malam, tanabartek kami. Ti amumi akin na pamuin wayway idi malam. Nangiwaywayam ka di dinwang. Kwa, saan? Anya ti saan? Ay na, saan nga susurot tayo bagbagam? Saan ko nga impalinong? Kwa, Anya, anya ti kunam? Saan mo nga impalinong? na, jay kwa ngay, nalipatak, nanang, napanak ngamin,
basketball. Ay no! Mapantay iti ayan tinuang. Ay. Dagasuntan ni tatang mo. Ay nasinalbag ta. Kat no pirmi abara na idi kalman. Apay nga dardaras Ay. kayaw. Papanay nyo ka day. Ingkam kitaan jinwang antay. Apay nga nga dardaras kayo. Ay, sungbatan kanton, inton ko ah. Dita kayo, tanay, ada pa pa na ka. Ay, salbag ka nga ubeng. Sikan sa tiparchik lukaw. Nabilagan tinwang, natayan. Hindi pa ilakalman. Ay, naangutin tinwang anatay. Masay ka pabasulan ta, ubeng. Nauray na kayo, adama basol yaw. Imbaon may mangipalinaw. Kuha. Imbaon yaw, tanda bartek kayaw. Naglaing kayo nga agbartek. Iswa paliwawang magtanak yaw. Bartek kan paliwawang kayo. Ay, nawaw! Ununaan niyo pa'y ngamin ati ag trabaho. Sakbay ti panaginom yo. Tapno awan ti papabasulan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakapalas ka ma't mabel anak kao. Apay ka di tatang, ada ka di paaramidyo. Dama ko masakit ka no nininong mo atasyaw. Ket, anya ko maita no masakit tatang. Ay nawaw, di ka kadimadanagan para kan kwa na. Apay ko mamadanagan hak. Awan tupay inted na arigalok idi Christmas ken baro atawan. Ay na maawatam ko maanak kao. Lakayin ni ninong mau. Adumatan ti paggastusan na. Ay tinasayat, ingka ti ayan na. Ingka masarungkaran. Saan ang tatang? Anya? No kayat yo, di da kayon ti mapan. Tano siya, mapanak iti ayan dagiti kagayem ko. Agnganga ka tay subuan ka, ninong tasyaw. Agyaman na, Fred. Awan anyaman na, ninaw. Kadagiti amin nga anak ko iti bunyag. Sika lang tinaanos sa mga sasikaso kanya. Wen taninong kayo nga raw. Urat ti kasinsin mo ni Mabel. Ginamatan malagip ti agpasyar. Busy la siguro, ninaw. Ay, tunggal Christmas kan baro atawan ni Day. Ado kayo amaururnong nito'y balay. Ita, awanan. Sana bali tadda akmat ang mga asikaso kada kayo, ninaw. Wala. Ngam sa balilat tano ado kayo makitkita. Sana na dahil tati pagsaritaan ta, ninaw. Hala, mangan kayo. Tag-exercise kayo, inton madamdama.
May kamo diti balay, Fred, kanakan. Adda ka di ibagam. Kaya't ko kumakasarita ni Insan Mabel, Uncle George. Adala ibagak. Ay, saan mo't anakaawid ya kasinsin mo? Ay, kasta ka di, Uncle? Ay, anya ko mati umay mo ibagakan ko anaya. Umay ko la salud din. Mabalin nga isupay ti mga sikaso ka ni Ninong Tasyo inton bigat. Adda ngamin papanak, Uncle. Ay na, ay ni Mabel pa iti ko ng pride. Awan tinamnama iti dayja tao. Idi pa'y nga ibagbagak, mabalin kahit sa rungkaran na ni Ninong yu. Ado ti rason na. Ay, pasensya kan. Saan mapangnamnaman ti kasinsin mo, Fred? Ay, sige nga rin, Uncle. Tagsa pulaklatan iti sa bali ang mga sikaso ka ni Ninong. Agyaman nak, Uncle. Magkapi ka pa'y Fred. Sana, Uncle. Agdardarasak namin. Imay kanumat ni Fred dito'y balay itay, tatang. Wan, imay na sinaludson no kayat mo ti mga sikaso ni Ninong yu itun bigat. Imbagayo ko mga wanti oras ko, tatang. Wana, isuti bagak. Nasayat mat nga rod no kasta. Narigatan. Talaga ka di mo kaya sa rungkaran ni Ninong mo atasyaw. Ay nawaw. Namin ado kadi nga ibagak kada kayo, nga ado ti pakakumikumak, tatang. Sa maysa, jak maanusan ti mga sikaso iti lakay no bilang. Ay, sana nasaya ti kastanak kaw. Ang mga no panunutan dagiti tatao, kwartala ti habol mau ni Ninong mau. Anya kumangay ti bibiyang da. Idi awan pa'y ririk na. Kanayon kay di balay da. Itatabasakit. Di ka mapanay. Kumusta gay ti lakad mo, Fred, anak ko? Nasayat man, Nanang. Ay, mga anak lang. Kalpasan na, mapanak iti ayan ni Ninong. Sigurado ang mabisinday jayan. Ay kauwan ado matinaluto ang makandita. Mangisupot ka laengan, tapno saanan ang masapol nga agluto ka no sumangpet ka iti ayan na. Daytay laengan mangpakan kwa na ti aramidam. Uy, Nanang. Agyaman na ka? Ay maragsa ka unay ta itsakit mo ni Ninong mo, anak ko. Urumbeng lang, Nanang. Tauray santay abak nang. Nagbolontaryo ni Ninong Tasyo nga agbalin ang Ninong ko. Hanla nga dayta. Dakkel tinaytulong na kada tayo iti nagsakit ka. Ay, Nanang. Gusto kayo. Iswa, subadak ti kinaimbag na kadatayaw. Ay nawaw, nagawid ka mo't adagos. Baraw, kunak manunapan kay ti ayan ni Ninong mo. Nanang. Aguri ka. Dan, kumita ka man kanyak. Nagsangit ka kaday. Awanan ni Ninong, Nanang. Anya ti kayat mo asawan, Fred. Natayan ni Ninong. Anya. Nagsakit, Nanang. Diyak man la natulungan ni Ninong. No saan ko pinanawan itay? Amang si bibiyag pa'y kuma. Ay na, di mo papasulan tabagim, anak ko. Kasta talaga. Di tay ammo no ka ano nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ado mat ti tao iti balay ni Ninong itay limabasak tatang. Awan mat yamok nga okasyon. Sana mat a birthday ita. Apay, di mo pa'y nadamag anak kaw. Ti anya tatang? Natayan ni Ninong mau iti alas 10. Anya? Natayan ni Ninong mo, di mo pa'y amaw, kundi mo pa'y nakasarsarita. Isus, wan nga agpaiso. Amang ano da ipatawid na kanyak tatang. Ay nawaw. Natay lang nga roden jay tao, tawid pa'y lati bagpagam.
Kan ama panak iti ayan ni Ninong Tasyo itatatang. Narigatan, ang mga nubukudan ni Fred dagiti sa nikwa ni Ninong. Malalala. No kasta man ti kaya tininong yaw ay awan ti maramidam. Saan tatang? Sa anak apaabak iti dayja a Fred. Alaag ti para kanya. Lagkapi kayo. Nasayat, mate. Tanalagip mo ti iti lamay ni Ninong. Wen narigatan. Anya ti kahit mo asawan. Narigatan. No bukudam amin dagiti sa nikwa ni Ninong. Ay nawaw. Natayan ni Ninong. Ngamday tala ti umayam. Apay, guilty ka di? Ayat mo atagikwaan dagiti sa nikwa ni Ninong anya, Fred. Sa anak arupat kwarta mabil. Ammum day ta. Oh, agrason ka pa'y lang amin. Uray di mo ibaga, amok lata nga inaywanam ni Ninong, takayat mo atagikwaan dagiti sa nikwa na. Di mo ipasa ti ugalim mabil ha. No awanan ti bagam. Pumanaw kan. Taado pa tinaskin nga aramidag. Para ka ni Ninong Tasyo. Ginanaka pa'y Fred, anak ko. Saan naman balin nanang? Tumulong ang itilamay ni Ninong. Ay na, mano nga aldawan, anapuyatan ka, anak ko. Di kagdanag. Kabailak na nang. Nagiti na duma nga anak ni Ninong mo iti bunyag. Sanda ka di nga umumay tumulong. Diyak mo nanang. Busy dan sa. Busy! Pudno. Nga ado ti anak ni Ninong iti bunyag. Ngaman mano kami lang ang mga saksakit kan kuana. Madlaw mo't akwarta lang ti kayat ti kaadwan. Sa dalag pakita ide. No Christmas, wano New Year. Dito lumot ti dagaday ta, Fred, anak ko. Sa dino ngay tinangalami ti dayta. Inted day di Ninong Tasyo kanyak nanang. No kasta. Sika tinangipatawidan na iti dagana, Fred, anak. Una nang. Agraman ti dakkel abalay na. Saan ka ting alaan dagiti kakabsat na? Kinasaritak dagiti kakabsat ni Ninong Tasyo. Kat ti kunada. Uray alag amin ti sanikwada. Tasyak mo tinangas asikaso kan kuana idi si bibiyag pay. Ay nawaw, sobra mo day nga intindakan ka, anak ko. Isumat ti kunak nanang. Saan ko mga awatoin? Ipilit damat, iso nga inala ko na. Sigurado nga ado ti umapalken ka, Fred, anak. Paglalo pa'y kat si kagayam tinangipatawidan ni Ninong yo iti dagakan balay na. Mabalin ka di nga agsarita ta, Fred. May papanitian niya, Mabel. Pudno ka di nga dakan ka ti titulo ti daga ni Ninong Tasyo. Waninsan? Siyak tinang ipatawidan na iti dagakan balay na. Sana mabalin ti kasta, Fred. Anyat kat masawan? Rumbang lang nga pagbibingayan tayo ti dagakan balay na. Sana mabalin asuluam lang, ta saan lang asika ti anak na iti bunyag. Ay nawaw. Idi ka sa pulan na titulong yaw. Awan kayo. Ita? Kaya't yumanen ti makibinga iti sa nekwana. Anya ket a klase ti panagpampanunot daytan Ay kasinsin. basta, sana mabalin asika lang ti agnomar iti sanikwa ni Ninong. No awanen ti bagam, innakon. Di ka man manaktak ta adu pa'y tinasken nga aramidat. Apayakas ta tila nga managaway da nakaw. Marurudak iti dayjay a Fred, tatang. Madaka di daka sa naaramid ti kasinsin maw. Kaya't naatagi ko an amin asanikwa ni Ninong Tasyo, tatang. Agasam ngay, kukwa na kano ti dagakan balay ni Ninong. Ay kaya mga no iso tinapili ti ninong yo apang ipatawidan na kadagiti sa nikwana. Ay nawaw, jak mamati iti day tatang. Talaga kit ding agraraman ken na agom dayjay a Fred. Ay.
Aguray ka man. Di mo ibaga kaya mo mati makibingay iti sa ni kwaday dininong yaw. Anya kumangay tatang, kat anak da kami mat iti bunyag ni Ninong. Agpapada kami laang, iso saan ang mabalin ni Fred laang ti agnumar iti sanikwa ni Ninong. Amo, manak ko niya. Denggam, saan kayaw ngagpapada? Ngamen, idagsaksakit ni Ninong yaw. Ni Fred laang tinangas asikaso ken kuana. Mawatam. Agkapi ka pa'y mabel ka anakan. Saan agkapi ti gagarak ang Tilosyana, kayat ko ang makasarita ni Fred? Ay, saan pa'y anagawid ni Fred ka anakan? Ay nawaw, sa dino tinapanan na? Adalaklakadan na papeles ka anakan. Ti kadit titulo ti daga? Ay uwan ka anakan. Pakibagam iti dayjay a Fred Saan ang mabalin asuluan na lang amin asanikwan ni Ninong? Ngamin, saan lang nga iso ti anak ni Ninong iti bunyag? Ay, sana siya ti pangibagam iti kasta mabel. Awan maaramidak no ni Fred nga anak ko tinangipatawidan day di Ninong yaw kadagiti sanikwana. Agraraman ni Fred. Ay, nawaw. Di ka agsawi ti kasta kaanakan. Taammo tayo no asino kada kayo adwa ti agraraman. Nasaya ta nasabat ka dito'y dalan, Fred. Diyak kaya ti makiapakan ka, kasinsin. Awan ti panawan mi makiapaken ka, Fred. Kaya't ko nga ibaga, nga ado kami nga agrekreklamo iti kasta nga aramidam. Agraraman kamat ano, ibagam ako kwam amin asanikwan ni Ninong. Sikat ti agraraman. Awan ti amok nga inagaw ko kun ka. Samaysa, day dininong amis mo tinangtad kadagiti sa nekwana kanyak. Diyak mo dinawdawat ka. Sip-sip ka nga men, Fred. Aho, Di kayat mo, si kalaang ti agnomar. ado ti pampanunutag, iso mabaling ka di. Di mo nayunan pa'y. Ay nawaw, may salaang mati kayat ko. Ibingayan na kiti sanikwan ni Ninong Tasyo. Tano saan? Di mo maguston ti aramidak. Diyak amokon ka Sa anak ngagsardeng, Fred. Tandaan am dayta. Alaag ti para kanyag. Agdindinamag dito'y barangay tayo ti maipapan iti daga ni Ninong yung Fred, anak. Anya ti maipapan iti dagaday dininong, nanang. Pinilit mo kano ni Ninong mo. Iso nga impatawid na ken ka ti daga arumbang apagbibingayan yung anak na iti bunyag. Asino mo tinangibaga iti kasta, nanang? Sino pa'y kumangay? Ti agraraman akasinsin mo Ay, nawaw. Talaga gaya masyak ti karkaritan day dyan nga insan mabil Kanya nga tano ibingayam lang ang tapno agsardengan, anak. Angam no kastamit ter aramidan na, uray saanen. Marwamot day dyan, babae. Wan agam no saan na ka ngay asardengan. Ay, kahit makaammo ditan lumaban na ka. Ay, Di oray dumanon kami di korte no iso ti kayat na. Sa anak amabutang, nanang. Sana nasaya at tinaramid mo anak kaw. Sana nasaya at ngayon ka ichis-chismes ni insan mau. iso ti ganaban ti agraraman a tao, tatang. Ay siyak ti madanagan ken ka. Amang ano day nga inaramid mo ti pakaisag makam. Ay nawaw, sana mapasamak day tatang. Ay nagtangken ka taulo mo na yan anak kaw. Gusto mo ti lablaban ko, tatang. Adamat karbengak iti sanikwan ni Ninong niya. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Awan ti maaramidam no ni Fred tinangtedan ni Ninong yo kadagiti sa nikwana. Imbis ka makiap-apa ka akay aggaget ka tapno makagatang ka mat iti dagam. Dinak ngamin maawatan, tatang. Apay, panagkunam ket hostaw ti ilablaban mo mabel. Rumwar ka man dita, mabel. Sangon na. Nay,
Ni Fred ti agpokpok ka, anak ka. Dito'y kayo lang tatang Siyak ti sumango kan kwa na. Nagpuskol matirupam nga umay dito'y balay mi, Fred. Siyak ti kalkalabanam. Ti kunam ka di, kat jak na amuan nga chismis na. Apay, di mo ka di maaklon, anaagom ka nagraraman ka. Ay na wow. Siyak pa'y kati pangibaga mo ni ti kasta, kasinsin. Kat isumat nga minti naramid mo. No sana maala da ito itinasaya at asaritaan. Agsango ta iji barangay hall. Saan ka kabutang, Fred? Ay na, Mabel, agpanunot ka man. Awan ti laban mo ni Fred. Anya nga rudi kaya tiyo tatang. Aguli makaklatan? Kamalay ti lablaban mo, anak ko. Kasanaw no maabak ka, di si ka ti pagmultaan ni Fred. Saan to mapasamak day tatang? Ay na. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayong. Adamat karbengak iti dagaday dininong tasyo. Ay, amo tayo ani Fred akasinsin mo, tinangipatawidan ni Ninong yo iti sanikwana. Apay aya di mo maaklunday ta anak ko. Urayem ka di pay, amay sagmak ka, sakbay nga agnakem ka. Pasensya kan Fred. Amok matkit ti akamali ti inanaramid ko kan ka. Umapalaklaang ngamin. Tasi ka tinangipatawidan day dininong kadagiti sanikwana. Ay, ala, nasaya ta nakaamiris kan insan. Sa anak mo't anaimot. No, ada kayat mong ibaga. Mabalin mo't pagsaritaan tayo tinasayat kay. No kasta mapakawan na kon. Kawin na. Napakawan kan. Sapay la ko ma. Sarda nga mo timang dadadal kanyak dito lugar tayo. Nakababain ka sinsin. Ay nawaw. Agyaman unay kan ka, Fred. Bayam, bumawi aktukan ka. Saan na masapol kasinsin. Ay, ala, umunog ka kiti tagkapita pa'y. Ay, saanan kasi. Umay ka din. Eh, Di ka agbabain. Datay laeng kadananang. Ay, nawaw! Agbalbaliw kan, Mabel. Di mo pag-interesan ti dagaasaan mataparakin ka. Taday ta ti pagrugyan ti saan nyo apagkikinaawatan nga agkakapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.